Alright, karibu sana. I hope it is quite and clear. Iko sawa. Maridati zaidi tangia tulipoachana. So guys, let me welcome to tonight's show. I hope kwamba ngete so kibwatrite boni gamara koba ebinto bireweri rero tugwakege France nige Chinese. Metega turibona chinsamo cya gusiri rabali gusi today on Monday. Kitariki kire kisano na ibere mutunyo kabere 2022. Tutake tuwake bintase kienyeji kimo kabisa. So today tukora kigusiga and torere na ki ibintu bigotoira sawa sawa. So asuke watrete abana ba minto watrera gabo. Yeah? Watrera gabo and then torere na ki ibintu bigotoira. And by the way, ibintu ngukiri byara bana bikoraba and today ndatukuba welcome mesho tora kwanege Faransa, tora raitege Faransa, tora semanya bosemino bwa muhimu especially kende yonse toko kwense iga tukitaka irege ndiko ko semia ani kitoko semane na toko karikeke toke bwata twasuka well and good and by the way ko kombotite ari ko kunyuwete well and loud and clear ko sabonga ungakire chinkobi ngakire chinkobi ga kukuri kuntu kona soerega pigia mimi makofi kana nasoere show mwana congratulate rende nanya yako karakeke nanya yako be brownie. And by the way, so show imekimwe kabisa tubwate one by one mpaka mwisho. Aliaso kibwatirita bantu chisamo cha Facebook, karibu sana. Chisamo cha YouTube, getting what loud and clear. So wana igate turara kwana mungana biratato igoro ya bibiri bitatu twara rora lakini ne ketokonya kwana boigo yatunya kwa rega no kwa bintu ke bibiri bitatu gaiga asemesho lakini ntracha ka show kumanyanga so kibwatirite na karante bina ki ahenga yukibwatirite ahenga yobwate boni mara goba ngoyo gesukumerete koru from that side kwa wataso gesukumerete koru wana bintu bikoba well light and clear nje ga bono we can smile ka to chiko saka session so ga yetim wati kene yonse ndache ngora bana baminto it is unless ncho muri ga iganda rose bindombi yabire na rori ngaga network ya nembiyere ane ndo chinga ngumete na rori ne masi mimi wono no tunangirote ga akarange shomere tiga nko igubuya na we kire gari kwarara ikirene kwarara iki na ko ngomoyo and just share the link to kurara share link ga bunante to chaka share like tora kwana mangana Ebiombe today lero to kwanige France ya Irene lero to kwanige Faransa Gideon Mbogo watagabo ko lero to iteke Faransa and then turma kora stogo ikira today ibintu bimwe tura discuss rero iga igora mangana Ebiombe cross ti group cyoko konyana ne turana ki group cyo Ebiombe biga ko kibere byato konya mo especially abantu bari batari kwenyara mwana nyere Ekiombe ge cross gu abantu cross ge mbona bamanya ine ayo mutaka you want to be available to kagaripi ayo muntu mutaka wezi patikana pale asinge nchi yake ano mutaka ngiye gukora si abantu abanda so tukora kwana mwana Ebiombe nzete makorana ki Ebiombe biga ayuna umuntu usubuna ayo muntu na binadamu ngoko konya bire ko bote problem ne ubungenjo ki osembu yaki wokorosi Ebiombe biga nakebe Ekiombe ke kienyeji nakebe Ekiombe ke grade so what is the importance of this Ebiombe? Does it help koto konya bire bunento bunabya gokonyire ko byawetiri Ebiombe biga bunaye byagokonyire nga byawekiri don't you know to kwana today to discuss tumakona ki ne ina kitu akonye kire ose kitu to akonye kire angana na kibinde bya tokonyira angana Ebiombe biga bya tokonyire ne Ebiombe mbire mbaso Ekiombe kwa rose kwa ne Ekiombe of course kya gokonya Ekiombe kya roro kya gokonya lakini from there kwa roro kwa rota hata watimba maji watimba mawota hata watimba maji bano kwa makuroro wakora kegente kwa chibite kwa yero ni wakabite wono kwa magutimba maji kwatigera muka gotata Ekiombe kya moyo gitata gucia abana gucia keitata uwi
Chikubuli bono what's not happening. But today tuchukwana among those issues igore Ebiombe bine kibigotokonya ketubati emergency and more special tukokora kukwana kurugabu ntokwana ngana ya Kisii hot jibu ntomba shapiki Torosie Ekiombe kiabene kigimo kabisa Ekiombe kyogokonya Ekiombe kyogokonya Ekiombe kyogokonya abantu. That's what we want to discuss today. Chukwana igore Ekiombe kyogokonya abantu Torosie na Kisii hot tokwana igore Torosie Ekiombe ya Kisii hot kyogokonya ndi bwenso ratwari emergency. You are a member. We deal with so we deal with that problem immediately. First and talk there is a mistake. Also problem according to the agreement. The constitution that's the time to go discuss to akonyana to agokonya ekirore member. But turikiragabo tuturara manyo ubuyobo Ekiombe Torosie Ekiombe. Kiombe nabokera abe yokoragira Kiombe nabokera abe Kiombe kende yonsi lakini Ebiombe biga obuyobo Ekiombe ngomboro byobo na kire kwa rusito kwa wachi gosakoro umonda kwa nuko imuke Ekiombe kwaro kwakira amasakume. Anyway mwase ngonya gosoesho imiga tege tosoesho imikimo kabisa nte tosoesho imikimo kabisa no gosoesho ime ndebe asoke bwatirete. Just picky gabwa comment, just comment. Umete gabono nte to comment. Ndio kora kwa mungana to sitwara kwa mapenzi mungana sikunyi magetanda rero we are not talking about that issue today. Ibi birabe ko chima but today tutara discuss igoro ya mungana iga Torosie Ebiombe. Yes. Torosie Ekiombe. Like Ekiombe kiga kigotokonya nikigeko gokonya buna binadamu nane kiko wetia toga mboka wacho kwakwesa koro wacho koro beregeseri bugeka baronga bamabati igor bona bana bando gete ngito chitorare rero nyomba yeito nkorosiwe but now so many people bagotagorirwe nyomba monte nyomba yatagoro piga igoro Ekiombe. Why? Sometimes Ebiombe byakonyire bondo mbere umuntu chikwarwara kira kwarwarire bono yapidi na ki nyagitari asoko genda you must need Ekiombe. Wikoga ni Ekiombe kiga na kiko gokonya. Wikoga ni Ekiombe kiga kerobwata matanga. Wikoga ni Ekiombe kiga kerobwata problem. Na bantu mbare ketosora chinse mucha WhatsApp group. Monto Torosie Ekiombe kya WhatsApp. Wasikwa Torosie Ekiombe kya WhatsApp na ki nimboto muchano moche munchangire usina nyorira makweli gali moche munchangire abantu berubye kimo kabisa. Wate baga kiti atugo changire nyarebe nerega konyoro muchano urwororo gotena ki gakirende gakirende nenkonya to muchano orosinere group ko commento to gochanga pi yani ororo ogo politique tumetise group ngo politique bagakari yani message nabe gotega ali group onyeroche muna comment ile WhatsApp group ya matanga yo muntu nyagitari mwana kwa ne school. Lakini uko politique mondo bone sikobe kugali yani sikobe kuna kinya rebo rure 1500 rebo rure 500 bona igasi yako niko komenta kwenye komenta chekire chiri wa 50 yekire 1100 tata kai uchangeri mtu amuchangera uchwere tari ya WhatsApp group turarukende lakini cyabana kiracho nakubaranga kai hatu bamuire hatu basa changira te group orita mtu amuchangera cyose agoso utararu bona yekire ki na yekire muntu kiro bekire WhatsApp group na temana ki na bikire WhatsApp group gaiga digante makora ki koru non ten pop so tatien konye na ne bindomina na ne mbaroro umuntu ko imuka igorona up and down kwaroro kwa create WhatsApp group yo muchako yo guchanga chibesa turangakera bunanje kuntu umuna ki aye kuntu ngo igorande WhatsApp group yo gonkonya guchanga chibesa school fees turiko boli onde bwana turiko consult kwaro kwa imuka up and down kwa create WhatsApp group kwa create WhatsApp group kwaro waga na ntuba guchangire abantu ba left ngakinya bangangete sana mbote WhatsApp group rakita tete ko soy group yan akarefti. This is because weka ote na kinya lebe ni mwate ko komentane unchangire monto to kutabuka kwa naro tumbire group ume yechibesa mete kyo eki angotire ke kuwaka sana nga WhatsApp group
kai tiwesa help for nani ng'ombe kunya gitari ona tata ikwambe geto tamboreti. Anyway, before to take that side Inee Ebiombe biga abantu sitwarosi Ekiombe omwaka Ekiombe wiki Ekiombe rituko Ekiombe gyakera rituko nekibigo tokonya nekibya kokonya bunaye Ingokonyabire mo especially Ebiombe what a problem does it help Ebiombe kibira sibinya bigo kokonya and mo especially nto chikokwanira korosi Ekiombe Kisii Hot TV Ekiombe Kisii Hot TV to chikorosi ekiyo chikotokonya kiro gwatwarire muchano usema muminokwa immediately gabo ego leto betena ki nyarebe mamu mwabo onyo problem osokure 500 tor 500 the members of that group to akora we deal with the immediate effect but pia my conditions inchi toko but before that let's begin from this side to arama Ebiombe na kibi amwe Ebiombe bibyebi na Ekiombe getaka ire korendwa yeah to ko comment omuntu Ekiombe ko direct tikansabirende mbeke link gabo no chantu bangere konsabere link yeah on Facebook tinara comment chaino on Facebook mo present bole watu FP mko present yeah watu wa Facebook sijawaona tafadhali tiandara sava mbabe kile link bwaterera gabo. Father, we thank you and we give you glory and honor. Thank you for this time. Thank you for this moment. Thank you for this opportunity. And thank you for your favor. God, as we are going to start our program today, we call upon your power, we call upon your Holy Spirit to guide us, my Father. Thank you because you are going to uphold us in every situation. And you are going to teach us whatever what we want to discuss today. Father Jesus Christ, be with us and help us dwell in your presence. How do we pray that your mercies be on us, be on our lives? And I pray for to every individual and every viewer who is watching us, wherever he or she is, we pray upon your Holy Spirit, God. Thank you, and receive your mighty in Jesus' name. What was saying? Amen. Amen. Mchata nubweke gusi. Ene ko biekire to ara sabano nege songo. Wandu whatever amen. Wanda nje mwana ngakara singo bingote mane ko kwa nege songo. Hamuna mtu ananishinanga kwa ngege songo tata. Ngege songo dakika na ngere ko gyatinde. Naga nikora ara ko rimwe bibiri bitatu ko igara kininte to ko beke linki gabo. Egere tuchake ko discuss igore topic yetu tukulia lero Ebiombe ekegusi lero to wakone Faransa wato kwane Chinese to kwane Chinese na Ebiombe bya okonyire ayimna pinadam Ekiombe na kikya gwetiria tianda rabeke linki gabo ni magabo taramnyaka sense me comment tianda babeke linki gabo abantu moche live on direct on Facebook tinara comment chino ga tumitenki comment chino changire kotonya comment eri yango on Facebook no sino mura monenche on Facebook sitaona comment zenyu hapa tafadhali ntonyeri gocha comment ntonyeri gocha never well and good sawa sawa. Irene Kerubo number 1, karibu sana Irene number 1 vyasini yako omondo chokura number 1 wekamwe a present sawa sawa. Irene Kerubo watching live from Mwarimu Hotel Kisii. Mwari sikunyu goroga vera sikunyu mababa vera sikunyu maga none nche. Irene ayatote 5 sana sana. Irene Kerubo salimika hewani, nimesalimika karibu sana. Anasema kwamba wapi ekiaba bageti otuoma na vini ayo otuoma ningo otuoma tuome bintu mete mimi nikimbatia bwe MCA mukinipatia bwe MCA nitaleta kera kitake tuoma tuome disi bitunwa kituma tuoma magena gaiga nabugira ngitamesa. That's good. Karibu sana. Rin watching live from Abuga Hotel Kisii. Kai kwa rwe mwalimu nandi watira Abuga rugoro na otaramo naye iyo siku ni yako. Sande sana.
Gideon Ombogo Korwa Obwari niko tuntia. Sema Facebook na Remonto ya karibu sana. Irene Kerbo unasikika poa sana Irene. Akiwa konsumeri negasi koga. Akolete Irene karibu sana. Date 14th Valentine Day next week on Monday. Karibuni nyote kwa mashosh kumumuna pale Kadino Otunga 2 p.m. tukule keki pamoja. Aye. Keki. Hii yenye nimekula bwana, kumbe keki ni tamu hivi. Na mmetengea keki nyingine leo keki kwanza. Kumbe keki tata kai agu moso chobona narara. Hey. Kareb Shumari na kuona sana. Let me just go to you guys. Makula sisi moja comment. Tena chaka na president mamu tichora baba, tichora makara. Iko. Mambo. Niko salama. Aki itukuria kweli. Mimi niko poa, nashukuru Mola ukiona napumua. Rata bai 20. Hai 20 galene na utoko woka. Mimi ningependa kuita akina Geti Ekiombe waingie ndani. Akina Tabila Sotu waingie ndani tuchangie mjadala. Na mimi nimefurahi kufika siku ya leo na wish kila mtu happy new week and a blessed week. Wacha Karibu pia aongea tusikie kama ako salama. Kareb. Aki president. President mami asante sana. Anaitwa not Kareb but Caleb Shumari. Mambo vipi? Wewe tata? Caleb ukonia nafasi ni yako. Caleb. Okay. Weirire bia. Karibu sana Caleb riboneri yako. Network Caleb ni kama umeenda network imekataa, lakini jaribu kuingia tena. President mami narudi kwako. Wacha niangalia hapa. Irene Keribo, hiyo simu ulinunua Dubai. Ya nani? Irene, ya nani hiyo? Ya ulinunua Dubai? Yeah? We. Unaniona? Simu ya nani? Yeah? Ako wapi Irene ndio namtafuta hata mimi simuoni. Irene mali popote uliponiambia hiyo simu, ulikuwa unamaanisha yangu ama ni ya President Mam? Ama ni ya Caleb ama ni ya Double Karara? Nilimwona hapa Double Karara. Alafu Deno. Unaniangusha kwa kusoma SMS. Usome SMS vizuri vile imeandikwa. Sasa umuntu aralikige songo. Nchene kigusingo kwana na kiwana ndazi nimeandika nikasema kwa Maishosh Kimuuma anaitwa Anastasia Kimuuma na wao nasema kumumunya. Sasa walikuwa wanamumunya nini? Wase nego bwansu bwe keki na hata bani kumumunya. Kimuuma ga kipresedi ma. Wantu ko ire mesumari na sabantu para kurusiri sikunyuma. Caleb. Nilikuwa na shida network kidogo but nimerudi. Nakusikia. Wewe pia. Kara sugire abantu basuge mali alende kwa na kabisa. Kara kwa ne abantu rende mako mwerekeo tata. Aya, naunguka nikiri montasa ala nyubairire bia.
Nimefurahia kuingia kwa show. I've been following it for some time. Ndio chama some watu nama ya. Asante. Karibu sana. Karibu sana. So ndio tuchake yema ilikuwa introduction ama matungoje mengi kwanza na tuanze mjadala. Ndio sasa nataka kuintroduce mjadala tukuje tuongee what ragabu kale po. No. Tumefanya introduction na rudi shikilia hapo. Tamba bone etop kit kulyale tu kwa lero. Tu kwa ni gode Ebiombe Ekiombe. Kirobwate Ekiombe na kikokonya. Ne Ebiombe Ingokonyabire. We see some people bagoso Ekiombe wane muke intention Engaki ane muke roni. Kako muke roni Ekiombe waka Mansai. Oti kamukaye ga wana mukane ro kungangana kane kako sinyo watu watakulima. Lakini cha msingi sana. Again cha msingi sana. Inee Ebiombe Ingokonyabire. Ne Ebiombe biga. Ne bya muhimu na kibigo konya. Nikiutakere kumwana Ekiombe wakakiwakonya. Kuruga abantu kwanere igoro yokorose Ekiombe ya Kisii Hot TV. Ekyo kikokonya a member GOSE di shapiki. Muno gutware problem immediately. Ketobegete situate kone no sema mumino setato mino, GOSE no mwana omino, otaraba people, GOSE otaraba people ya. Muno turi gwane. Na ki akonya kubaka akonya ka wetere nsamiga ye Ekiombe. How repeat na kiko konyeka kuruororo mune member. Nendo na Kisii Hot TV na kitoko konya. Lakini tola kwa ni urengana Ebiombe first. Ndeto uchaka na one by one na blessed imamu watu kwa ni Faransa rero timendi no kimaite kwa sinya sayoni. Namungo kwegeria. Ese kwa ngigeri nata kumumunya kumenke muuma. Karibu sana tuanze na blessed imamu. Nafasi ni yako. Mimi nataka huyu mgeni aongee kwanza, ajitambulishe, achangie, mimi kwe next Juneti na msumbua. Okay. Kale. Teacher. Sini kuna kuigure Mike Caleb. Irini keriboyo simu linua Dubai. Sijui kama ni yangu. Vincent Mbui Herod there kuingia hapa, salamu zangu hapo ji kuhusu na Irene sana. Irene Keribo Ombui karibu sana. Irene na wakilisha team Hamam, team strong, karibu sana, team strong. Caleb karibu Shumari. No ngi wote tate teacher dango tate mic igodango microphone. Vincent, the thanks welcome, karibu sana. No the high five Irene karibu sana. Strong. No ngi wote tate teacher dango karibu sana. Caleb ready system radio gas system yago. Ready system yago Caleb. Okay. Aya karibu sana. Sawa, asense yani ngora asevi amani Ebiombe Ingokonyabire sana because mete yeah. Maybe nabondo yangake baada ya ma secondary university student ya KU. Maybe nanyekora for a long time, nanyekora maybe for 2 years since I joined, but at least ndoto now kora at least one it's in the right direction because Ekiombe is the only way kira ko move from one step to another. There are many kinds of Ebiombe bantu wakora merry-go-round, like whereby maybe in this week toko montoyo, next week to monto mongao, that kind of thing. And bala wakora savings whereby maybe to chaka January and then at December kwanyora na chipesa kwa bekiru mwako mugima muchisani rora akole ntu kiamana. So Ekiombe is very important because sometimes no kwanyora wanyondo muchando ko cha musiabuka nota uko natarajia. So kero kwa Ekiombe weto sen savings asa getike na boko yanda ora sabe none bakoe, so that at least ukolo muchando after that obera nilichipesa chiri chiabo, maybe with some little bit of interest, at least there's something to yokobwatere ngakeli Yemechando. And like bitolya Ekiombe mena ko sababu mondo chipesa kobere gasi yankongo, lakini Ekiombe your members mbako maito ya contribution mbako maito ya commitment
they are able kukokonya so Yemechando yuogo witanu muntu mung'ao. So that's why Ingokonyabire Ekiombe, they play a very big role. Because for example, there is a time muja magete also manere had an issue with fee payment y'omwana omwabo. We are able as a group, Komatena, in our group currently, to 38,000 and the guy needed like 22,000. We are able kumwachi pesa chiri, akenda cover our school fees. Then when the mom got the bonus AHI, he was able to refund it to some a little bit of interest. So that way we can grow together. Like now, and what the plan which at least like a project as a group, we got more extra income. By doing so, sometimes each and every person is able to build him or herself. Unlike nenda hapa sacha mbala kwate kasumba ezini kasumba ama ni nini ukirimiti something like whatever abakungera bako Ebiombe baje gosengenya abantu bande. But I think Ekiombe chama has a very positive impact on the people's life than any other thing. Because if I remember, next, for example, in my home, tata we katuli muntu angite bintu by'Ebiombe. Mama chakora sini kimbala kwa ndeba ko wasane. But mom, she's a primary school teacher, but nankira mwana Ebiombe. So every time tata wataona wasipati kwa Ebiombe, eba kwenda maybe kusengenyana na mambo kama hiyo. Bali kwa sema ni bintu biya. So mama akase Ekiombe yake ntamutebeti. Orujibesa kindiri kwa attend meeting yechi kera kwa uchibesa to muntu mung'ao chikomoyiri. And then that thing went for like 3 years. Then it came to a point whereby Egasiata take up toka because the contractor had to buy renew the contract and he came back home. So 1 year was struggling to get another job, lakini mimi wana savings yabo ate njaje wana swata kutumia because ara nyora gasi. It got to a point whereby my bro was in Egerton University. He needed to graduate in atakiro kora semester y'omusharu chibesa. He had no way. That's the moment my mom said akasemaje chibesa njede mpata seketega ngaite nchiko chiru na Ingokonyabire. And my dad was surprised because that might not chibesa nchialengo. Because by that time she had around 250,000 from the savings she has been doing for the 3 years. Kerasa kumugula asa kumeresa mani Ekiombe ekyo. So at least naonyo kande kurumera kana maybe this thing has a very great impact. Nowadays tata na kisaka ago join it's actually around in 5 circles. At least now you can see it create that resource center. Yani aziniona one na natwara Yemechando na metena nipate sako gete kankuru chibesa. I'm a member of that circle. I'm able kwenda liga bange chibesa. Nowadays is a great advocate of that thing. At this lowest point of life, now the impact of what a chama can do. So sometimes I always encourage even the younger people. For example, like Ketolike Yogona group to Achageti, Ekoruku Young Youth Development. That's why you chama to young youth development. Whereby you are trying to tell the other guys that Ekiombe kia basubati, Ekiombe kia bantu bonzi. Because that's the way the women go wrong. Musata watana basubati mbarabama wata manibyo. Musata kutole shido enda savelo. But I think chama is the right way to go because with that perspective, you can grow. But you keep on that kind of thinking, you will never move from one step to another. That 21 years, like me, maybe. Mami na mambia ndo mwezi yote high school, say university kwa gold ngombe. Kesho na kesho kutwa amenunua kitu kingine. And with the time, that guy is growing. Haitakunyora 50 ya uli wako nyera maybe to somewhere you can invest it, you use it elsewhere. So that kind of thing, I would really encourage the young people. They should start investing as much as now. So I can invest at your early ages of 20s because you cannot go and start investing when you can afford. By 30s, you should have been able to create your investment. Now also can expand. But you can't be waiting. Yemechando, that's the time you trying to look for the where you can get resources. I have no montama kebonega, so I will establish my mapema. We can achieve 3 or 4 years from now, maybe you're going to be a family man. You won't need to struggle. At least you have a resource. You have a pool of resource whereby not only she and Leonsi, you are able to go there at an account ya no na yani pata 1500. Ikasi ni able to come na corona ya cheka sali vinto. There are some people who are dependent as wakora chika corona ya cheka sali vinto. Umuntu ya waka ndi lumbo chika sikia. Maybe anafanya kazi analipa at the end of the day.
Hebu imagine mtu sasa kazi hivi corona ilikuja karibu kazi yake. Hakuwa ya kulisha familia yake because alikuwa na depend what we call from hand to mouth. Unapata unakula hiyo siku. But imagine kwa guy mwenye maybe alikuwa anafanya some investments. Akanyara pesa okay kwa 500 but 300 200 kasi get. I'm sure the person who saved it helped them to go for a long way because like kinga kena corona iliajitega budi ulisave anaweza enda hata achukue maybe 50 kg of rice. It will take for them for some time wakikula nyumbani because the kids were at home. January hadi December hakuna kwa alikuwa anaenda. So I really encourage people of us where someone Ebiombe because it can really help them to grow. Avende kento kiende apa yende ngata bine natangara gusiti ngukorera kunyora abantu na iba akora Ebiombe yamagendero abati kento kina criticize sana. I don't know if it's good but abantu akora Ebiombe yamagendero iba akora Ebiombe yamagendero. Okay. Liba abantu bakora Ebiombe yamagendero umuntu umakwe kwando chikora Ekiombe kyamatanga but I dislike that thing so much. Tokora Ekiombe kyamatanga alafu Ekiombe kyamagendero mupata sikinyiro apa nyakinyiro mbali go chamba tena kinyiro kinto kitoro sino ne Ekiombe toro sona ka library abana benda bachi gosoma toro sino ne Ekiombe tobekana ne poultry imambo na kuku kujanga makuku hivi mubekene na ne project ni ko bachi beso ni kinyiro mupata plan yoko vacant development ikoleta impact to that kinyiro. What I saw is people coming together wachaki Ekiombe kyamatanga atikero umuntu akule kile usikere umuchuru 500 was the members pay 1000. So I was asking my question to those people bali ngasi Ekiombe ikiemo kanye to umuntu akwe muchukuru ali weme then why don't you make okonya no kinga kishide usina matanga as part of your agenda Ekiombe kino kitu wale kebe inclusive into development. Why should it be specifically na matango iga matanga tarache Ekiombe gemo ngikora kazi because they were waiting kero umuntu akule bamugorangeria committee batachi basikikia matanga. Kale mute meki ya waka igo. Tusipate echo. Sawa sawa. Kale mute hapo sawa. Tutakuja ngora nane na ndo sorry. Yanso se blessed mom. Blessed mami. Kwa network ya mtu kutire. Nakupata. Ngende kwa igura kia umumuro minta kwanire na liba nelia kwa baba. Mimi upande wangu nilikuwa nasema chama ni mzuri sana on my side. Mimi kuna wakati nilikuwa na chama nyingi sana. Chama nyingi ambazo siwezi kumbuka zilikuwa ngapi lakini zilikuwa mingi. Na hizi chama kuna zile tulikuwa tunalipa maybe kila siku, zingine weekly, zingine monthly, yani inategemea vile tumezipanga hizo chama. Sasa ikafika wakati mmoja nikagonjeka. Nilipogonjeka zile chama ndio zilikuwa zinakula, yani hii chama inalipia mwenzake. Yani unakula kwa hii inalipa hii, unakula kwa hii inalipa hii. Mimi hizo chama ndizo zilinisimamia mpaka nikapona. Kwa hivyo mimi upande wa chama, mimi naunga chama mkono. Chama ni kitu mzuri na chama inaweza ikakusaidia. Chama pia zinakuanga aina mingi. Chama ni mingi, sio moja. Kuna ingine nilikuwa nayo, tulikuwa watu wengi, tunafanya kununuliana chakula za nyumba. Hizo chakula za nyumba unapata watu wanagawana. Mnaambiwa watu 4 wataleta unga za chapati, watu 4 walete unga za ugali, watu 4 walete sukari. So nyumba yangu ilikuwa ni kama supermarket kwa sababu hujakula hizo vitu kamaliza. Unanipata? Nakugeti. So mimi napongeza upande wa hiyo chama. Mimi napenda chama on my side na chama imesaidia maisha yangu upande wangu.
najua siwezi kusema upande wa mtu mwingine juu kuna mwingine maybe hajaijaribu. So chama ni mzuri sana. Kama nikikumbuka, kuna wakati nilikuwa napeleka my niece shule, alikuwa anaenda kuingia form 1. So wakati anaingia form 1 ikawa kuna pesa nimekosa kidogo, nilienda kwa mama mmoja wa hizo chama na alinipea pesa na akaingia shule. So mimi nashukuru sana. What happened? Iga kumiringa kina ikire. Mbona njokobwa kikwari gukua. Suliko unaongea. Timu ya Bakasi bana. Yaani unaogopa vitu vini akiingia shwali. Bako na mute. Sasa shida ni nini na ulikuwa unaendelea kuongea mama? Ni hata nimeshangaa. So Deno, unaruhusu watu kukuja kusomea wengine life. Sasa mmeniweka kwa mtego. Aigaro mwansi vile bono. Deno. Unajua venye niliona nimeingia, yani ana mute. Ati mimi ni timu ya Bakasi sasa anaogopa. Kwani unaogopa nini? Kama modo huyo. Aye. Nianze lakini blessed mamu nianze. Mambo umeshinda vipi? Unaona sasa? Anu utaki hata salamu. Anataka hiyo namba yake ya M-Pesa na ngoko wale namba ya M-Pesa. Ochege M-Pesa ya ole gabuna ako kwanira. Shote kwera. Lakini wana ba momba jaya ni abagetutu na bamo. Tuna abagetutu lakini itabaraba. Namuko tunalenge. Kai South ama North? Ani kitutu South. Alinya koe. Anyway, tukaendelea wantu makwana yande. President mam. Inkwaniga. Unajua vini aye monyo eke hivi. Toba soko tiche show choko cheki blessed mam. Okuna president mam ngwa kune nkore ya nene ngu ya ningonchu kana neiga. Kila mboti kembo kigoro. Tiga with statement. Okay. I'm sorry, Mr. Dennis. It can't happen again. Yeah? Yeah. President mam huko. Oh, ame withdraw. President mam. Amekwama. Nilijua tu alikuwa amekwama. Anyway, kwa na mangana karibu sana emonyo ekevi. We are talking about igore ya magendera igore Ebiombe, and more especially kera onto babiramo babere united. Mo bote Ekiombe kirike gokonya. Not even ntu bote chene Ebiombe binge, and ntu bote chene Ebiombe au. Ebiombe ne binge bilense. As long as what one agreement Ekiombe kirimo ne kigokonya, it will help a lot. Yeah, that one Ebiombe, and especially na Kisii Hot TV. Tubuate omorobe go se plani. Yokolos yo chake Ekiombe kyo konyana ko mvini mamu mwabo tatu mwabo na mumuro mwabo osumusiko mwabo. So that tokonyane ande okay kudine Ekiombe tokorosia ngikyo go deal immediately. Kero kwanyori problem ko naye monye kyo kwanyori problem immediately. The Kisii Hot TV we kagali ya kishe problem may happen and Miguna. Kuna mazito sana. Tara kwa niko Ebiombe ne Ingokonyabire Ebiombe biga na kibiga gokonya karibu sana bwana liao. Thanks Mr. Kunalikuwa naambia chama fulani hapa ingie hiyo show. Okay. Ni kitu inaweza sema hivi. Chama usaidia. Najua tuna chama tofauti. Kuna ile chama ya Mego Round. Mego Round I think ile ni ya kujuana. Yes. So mkisa juana mkwe trust, mna trust someone hizo hata. Kitu yenye nasema kitu ya kwanza tuangalie watu mahali like Central Region. Ukiangalia kitu inaitwa Brookside, uangalie society ya Kitunguli, hii maziwa. Hiyo ni ilikuwa zama mpaka wakafungua kampuni ya maziwa inaitwa Kitunguli.
Unajua hizi chama husaidia mpaka mtoto anaenda shule. Mtoto huwa azana na hii ya kutoleana 2 bob ama 200. Hiyo nayo zaidi. Kitu yenye naweza sema yenye chama yenye naweza saidia ni ile like ya sako, unachukua loan. Kuna different chama. Kuna chama, kuna sako. Sana sako ni ya muhimu kwa mtu mwenye anafundisha, mwenye anasomesa lani. Sasa tuseme kama Vincent anataka kuenda kusoma tena, anaenda nachukua loan pale, uwe inamsaidia. Anaambia president mam, nataka unisaidie pale, unisimamie loan. Unaona? Kitu yenye tena kitu kingine naweza sema ni hii. Hiyo maono yenye mmechukua as OTTV ni ya muhimu sana na nimefurahia. Kwa sababu ya nini? Imeanza kukua kitu. Sasa ikue kitu zaidi ya hapa, kutojuana, tujuane kiundani. Unajua who is Vincent kabisa. Sio kama Dennis tuko na wewe pamoja. Tuko pamoja nimekuwa kwa screen ya. Okay, it's okay. Sasa kama uko hivyo haina shida. Sasa ndio nakwambia hiyo maono yenye mmeona, hiyo focus ni nzuri. Mi Vincent naweza sema tena tuendelee. Hiyo ndio kitu ya kwanza naweza sema, naweza isapoti, na tena tuweke msingi ikue ndani, yaani msingi isikue ile nyumba yenye imejengwa hapa juu kwa tunaita egetare. Unaona kitu kama hiyo, ama kwa mwamba, ile nyumba yenye chimba msingi imeenda chini. Unajua Vincent kiundani, unajua Dennis, hivyo ndio tuendelee asomo Kisii na kolera with Mr. Dennis. All right, sawa. Asante sana na kwa hivyo maoni yao. Ready to go to Miguna 046. Werire tata tichirangu werire biasa werire bia tukombe yale tuatebire nga yesa bakwe. Amen. Karibu sana. Tikara sugira bandu mosege antara kwa niko Ebiombe na kito fomu Ebiombe kibiwa konya. Tutra so into karibu sana. Yes. Litanga nchida tema ne Ebiombe Ingokonyabire Engaki anene ekere bintu bitira Smilia. Anene buna ichengo ta Ebiombe na byansomya. Because my mama wange kwanda bali walera wategaki Ebiombe byali byalengi byechikamisa guchya wategaki nkonyere busaba ndairero mwana school wasera akora kende nando chiyo bange wanyano musara ucho baka na kyake oniro chiaga oba igana neche ko support nga ekende Ebiombe Ingokonyabire yakini rich family chinyinge abibyagarre anene toikire bonega talinga ne amasomoka abantu abange bachagire byasa yore Ebiombe umuntu akwanda opolele 100 ochireta wando o university asegete igo gore bintu 1 2 3 ona ni bwango byagenda abantu abangana no mungwana nari sitali chagete from asegete asini wasonde bikoroto akagora no muntu kwa mali suni agachaga agachuini Ebiombe agasuka kurwa bwa saka ndi mali akwambate nyumba ya maombo agasangiye ugurira kalimo next thing sawa agaita mali aya akanganyora akagacha akagora byasere binene agachira goraba mwaye agachire enyomba amenyete boniga agachire tuna kwerende KCB bank agachite bagakora bana agakuba ende kubaka na ngenge igonkioroje turwe ewere chi branch nyinge chiaye waniga akoragera bia arigeta abantu nandi Ebiombe bigera tamenyete igonje go supporting Ebiombe bya konyera abantu abange sana most rimwe nabana boda aigana aroche unale posimbarat aigo reta bangwana aiga sarenge kwerende dagole ti chipikipiki aiga chipikipiki agoreta chipikipiki chiarengo gose ne wedo changa 40 40 akaba mura bakeri bagorana ibone kacheka baka chipikipiki chechura bana bamukwana bakugorana
epikipiki yali tuko nalikwera umungu anaro kwa gwe pikipiki yae inalikwera wakan abantu bakuru kila lituko 500 chiba season kiro abantu bono dagole diga abangwana basore boda boda ke monta bate bibia agosoragira igane nango support topic ina ya konyira binte binge ebiombe. But for example, when I was in standard 8 umungu anaro lenge standard 7 ubwate miaka kombwa ale agantenga nche ekena masomo angire lakini gentonta eteneke nike miaka eliyo kubwate kibande mbwate kibande nchane nengi sako tema sana nkolre ne itida kolre abate paka twale ngopeleki arte asimege TV ebitungo kidara ko sapra gato bata bagene school kirega no sapra yokolia. It happened akata maika standard tema akanyole vyaksi ya nyote bisini akatika labo ibintu biri university akanda akatuka chingoko within 1 year chingoko chikina komentakana akanda akagole pikipiki secondary ya 60,000 akanyita akanyerera ngora akaite biashara go save ni Ebiombe so iri bujogole chombe akagachese kaya nyomba ichirumu inya akagachira na nyina agezo mane pikipiki chombe nini akasokia yenyi akaire yenyi eli abwata ka umuntu akamulikana ona Torosie 300 kila lituko igo eli ndagacha change yenyi nanda akawa umuntu mwa nanda akagandira muna togo kwana kama ka bwate chipikipiki chire 7 wagachire mwabo nyomba chiri agachite uchenji ubekire tiles ubekire ngina sahiya familia abo ubekire bya bwata ngamba ko mawali bya amenyete atugati chingo ko nana kasina mangane Ebiombe uchira atambe bona ambwete berto achite sukuru onega atubwete because aligeta abantu saba aligete mwabo umuntu akakora gasya nyumba nero mwana boda boda igoto tachi pikipiki yache ko 300 pikipiki saba ikine chiri ubere nemya ekibone kyakire kuruwa pikipiki yaye kyasoire asa ebe kurende ebengi yaye nere kiri akorera lituko kyasoire Ebiombe byabwate amabere naroro ngina konera nyora basugura kurende yamagute ekinyeni tachi etiare tarareta family lakini mwana saa chiro nte ora muikere igo support Ebiombe bya Torosie atambe bya konyere chi family abantu batarengo chakoba abantu ba change turu Ebiombe igo support this motto nga Ebiombe bya konyere sana. Mubesoko genda watiriraga musiende. We are still talking about the Ebiombe bia. And I put away Ebiombe, there's supposed to Ingokonyabire, and there's some people what am I to make Ebiombe bia by the way. Abantu mbare batatu make Ebiombe bia. Muna Ebiombe bia eroni. Muna wako mini pigo imuke eroni otigera mukai. Uyo nimuke Ekiombe muke eroni otamoga yana tote mukai. Uyo nimuke eroni tote musachoe o disappear. Finally a problem mocha yatokea asori utigarete okireta kenganya kae no meta nyarebe eroni ne mukiriga ngokwana tore by that egore Ebiombe ebyo nantuma gukora tukwanire igore Ebiombe bya Ekiombe ya Kisii Hot TV etete gucakikia bene rero ase bari bara members the only requirement ne ki etokobweke mu WhatsApp group toyumira no tugamba tuyiwane ketuyiwananire tumakonyora what's the nikigeta kerego koro from there anybody ora atware problem anybody ora atware problem as long as you are a member of that group indu ndo ngonya tenga tuna korba sinya go safe no ndeko beka nga kore 500 kire wiki yaya usikere kero mutinyi no you are in the group yako bakiti wasine toko ya kugamba test ine kitokora but at the moment konyore problem twara na kike omena nanya te problem kulingana mnalichi kutoka teba wekera boni ngoboka ingakigete mokore kieke modu chibasi chino na ntubuna Kisii Hot TV tunaenda mbako pale kwao tuna confirm data inga enekene muchano no apeneti na tyatuchange twachangaga butu akorana twasike chapter hiyo. That's ikine kirororo so rene tenara kwa mtu kila sense comment chudi kwamboka odenga SU or karibu sana chudi kwamboka baba so nchwango gotara rankwani high five everyone nchwango tanga kwa linge birthday ngobutra kekyo tayo Ruth was wodi otaba good night ka ki trare wana mapema tata akoro kwanga na Ruth was wodi na barora karibu sana Philip Birongo watching live from Mashauri na kuona sana Japush Aizo 378
22k from Kisii Mashauri. Tuko ndani na poi wangu Philip, tunakunywa chai. Bwana msambasi hiyo chai msikunywe peke yenyu, na yangu imekataa hii linki kukopi baba. Karibu sana, nakuwa napadikia baba. Link tena kuuza vizuri, karibu tena hiyo link. Vincent Ombui, ukweli mimi ukiniadi kwa group without any compromise. In fact, I left that group and I good vibes sana. Kwani kwa ndiko rechi group wechi. Anabantu bamonda kubeke group ya WhatsApp yo muchango. Match ndeyo kotaki miguna. Nyanyori mu cyano ukubeka nde group. Ogo chikotaboke ke mambi na bogoki yapiniade to WhatsApp group. Yogo changa mu chango onya gosira omena. Wo makubuli, wo mechando bwat nga yogo chake. Oko defti yako menyo. Wono kwanya go protik. Turiko kwana kende. Anyway, ngoto trend that side. Ekia baba. Naam. Na kiboirire baba mwana ominto. Boyere lakini keki kwa nangere nachira nakyo kutore keki ndayo. Na kingo bori na kingo butore nga igwachete uri kwenda wapi? Ekerongo butore keki. Yani ngora butore keki. Igore kamera. Mama ya hata yo nyombaga. Dani mete yani kagaya chigusana. Igorange kamera na ndio ngore ko ngereso bya. Ndindi ko igora kamera na nde bona tingi bweti ko kana na igora leta keki nda butore kwa. Aereta ngi keki baba. Ayi mwanori. Olori mwino gali eta ngi keki igoche. Mete ngagacho mete yani kachikokoliki. Ngonya te message yani te mete ko koliki. Yani kurukuntu yani gakino ino mwane kengwere ngo ngai nuare. Ngaereta. Miguna no weta mangana ibo nango ngai. Wa tigato te yango lero, tigato eresera ngo ga. Tunga yeto nyina. Leta keke yuga yerete ga. Nilete message na. Chino niri mani ninje. I don't care. Leta keke njukole chenu. Leta. Mwana nkorichere gocha narangeri. Yani imagine. Miguna ninje ngo chikomwakera abane rangi. Lakini au tore keke ntayo. Ama go expecting ngene njugwa kumwakera abane rangi. Surely. Yani aitala amagosa manene. Yani ngiche mane go chaga iganyore nge keke ubuto jenga yere sengi ko tore keke nyore nga balire bakolje. Ngoro kikubolie etisani ne bijiko. Kana kubori. Keke to butore teriri, dito butore maro go batata ando ko ngonchu kaga sabantu. Tiga mangano bwata ya. Iwe ko manyano medengwa so era nge kwa chete ko ndiki kwa nyore waka watu me message. Andro jima wanto ko nyara ko ngene be. Obe ga kiga bya. Anyway, ndi yamuna seri bagatigamba kwani. Ko chakere nchiguna na bonse bari bakwani na bari batarache na bari comment mbiya muri mwese. Mbiya tori data. Tabano mchadara wangu. Nete nalinga ali comment na arara ko nangeringa njugo cha keke na chire minyogete kumbe uko nangeria keke mwabusete bakamuga sibichi sana. Nitagete mundu kurukwe minyapse iguna ki ngo kwande keke. Ayakiria mache igo ngonyo nyorora unete igo tafadhali tigere igo nete igo. Kono kwararire. Kwararire. Haya. Keke ingojanye burukania mache ime. Haya. Unyo supia keke. Wewe unacheza. Anyway. Tapikia lero. Yarenga so simbo utokwane rigoro ya bintu bikoro kwa Ebiombe. Emonye kevi na korolire. Kwa sana naidabiri. Sawa. Itokwane Ebiombe. Ebiombe na kibya konyire Ebiombe biga. Obuya bw'Ekiombe, Torosie Ekiombe na kebekende yonsi. Obuya bw'Ekiombe nkere kiemburo byobo. Nekibimbe byakonyira abantu, abana bari school, abantu bari chinkagari. Kwa rero ne bonse okonyekire Torosie Ebiombe biga. Biombe binde byonse momine ti ose biombeki. Kiombe kende yonsi kiri omweta kwanira na ntuma kwanira ko Torosie Ekiombe ya Kisii hot nimwate engana. Ngone tokora kwanire Kiombe unage konya arafu mai Torosie Ekiombe. Yes. Hii ni triki lakini ni sawa tu. Anyway.
Igo tetekora manyanga kigo gukonya o micros. Anyway mbia mana seri baga. Ebiombe byakonyera abantu abange. Ebiombe Ingokonyabire muna nche ebiombe aro byankonyere. Ebiombe mbikonyete sana. Ase ng'encho norie nona bange ali ekenyoro Kisii bakoende omonto akonyora shida omunyoko ochie Ekiombe. Lakini ebiombe binde mbirororo abantu bagotumeka abantu bande bagenda babugora gose n'ekironi banyora ng'a babatigeire. Lakini Ekiombe Ingokonya kere naende Ekiombe nekiya. Nche Ekiombe kero kiaro ng'anchete kabisa negiokoenda emerigo round. Ekiombe giogotanga n'ekironi chigo chikobogoriwa ekitingotaka. Ase ng'encho nainche ntaiti gotigera banto mosibo. Mbuya tokorana igo onyore ebesa yago ogende. Lakini Ebiombe Ingokonyabire ebiombe biasomirie abana ebiombe biabekeire abanto ebiashara. Ebiombe nebiya muna nche ebiombe mbingonyete naende biangonyire sana. Igo ase obweng'e Ekiombe nekiya kere. Kwane koronde okonyekire korwa ase ensemo ya Ekiombe. None yani orarwa exam ng'anyarebe narochi agatekera 0 n'Ekiombe ya 10 pop. Agase kiemia akanda gokwanda. Ebiombe Ingokonyabire omaete omonto nakonyeka korwa Ekiombe tokonyara komoteba ng'a bokonyekire unless ere bwekomanya natebe inche bwekomanyire buna ndege Ekiombe giangonyire. Inche korwa buna nagakina ebiombe nari biangonyire ng'inyore twagachakerete Ekiombe kerimo okorwa epound kera rituko. Epound kera rituko. Twase kende giokogorera nebinto ase twagete plot. Tokorwa twarwa epound lakini rituko getonya na Aramisi nari rituko riarenge riechiro keroka. Aramisi gose Jumapili twasoa echiro twagorera omonto ebinto ororo basi. Tokogorera nebinto lakini terasima okogora kerio riagorerwa. Kero omonto nere ogoteba egento keria ataete gocha chibesa chiaisana. Lakini tokoimoka twensi buna abanyabiombe twagenda ororo twamogorera. Igo Ekiombe giakonyire abange buna inche giangonyire. Nonya mboneke buna ndege Ekiombe ngengonyete. Nangokwana igo. Teracho gocha togende discuss. Kweze gwe kwang'inoria. Narorira abantu abange n'ebiombe. I remember kagari myaka eria amaye komete tingia nto twara. Mate sana ngene kyekororeka. But abangina ne mwana kera bangina chinkobi. Nano musatse koche mukaga achire Ekiombe. Akere nasenga akere omuntu ng'ambi yamwe mukaga achire Ekiombe. I've seen okurukuntu noroche. Oise koliga liaba kongo abange. Na bano oli onyombire. Okungu otabwati Ekiombe ogitari mokungu. Tianga taye Ekiombe nabo konyora omunyete na mukaga onyombara kinyota maito sinabwate Ekiombe. Ayo gocha gusituka ni shida yato akaire akwanyora nga chibera siachire. Okumboli nga ichi aru kwanyora yacha gotainga n'Ekiombe. Naki wapen ntamanya singento nche oyinere omanyete okurukundo ryelingotebi. Tali bantu bonse bakogani abakungu baba basoe Ebiombe. Nanda omogo bakungu abange mbabunarete gotwara ebesa yabo yokwerisera kosi tali kere gento ogocha gosaba omosacha. Tari kere gento ogocha gosaba omosacha nano omosacha otari ng'okomotegemea kere gento. Ngoikere rituko nera nyorire obokong'u gose kende giatokeire takeire mobwaterane. Chibesa echi nari riokomotenga yayo omoete omogaka Ekiombe ngera igande gochi moinoga iga tiga ngong'ende ndararigereri ndore naki. Kwanyora ng'a Ekiombe eki nkwana na bare kwenda kuoi gwakana na efaida ng'orong'oro. Gose kwanyora engaki eyio nono ndo narora ogochi kwega chibesa echi Ekiombe. Yabidi gwakwana nero gochencheria namba. Igo Ekiombe ngekonyete inche buna nache tingomanya without Ekiombe. Okay. Notasingonya goskego gocha 1 by 1 nte kwa naliba kana ndote first person double karara kagasini gosoa gocha double karakara buna asini gosoa gocha nitakupatia nafasi nte kwa na back to the first person igali miguno narori ngo kwa naliba gatata na korede emonyo net hapa sacha nkira gero ukani mukago taso Ekiombe abantu bari muri people totebya ngo aya mone kebini ngorochi kabako kwa wigoro ndarareta geti na double karara karibu sana geti igore bicha tokorore
ndikaona gosie kivicha bono Mondo alikuwa ni nje nekerore. twakuri twatigira Mr. Ege ndongere kwa kwani abwikia na ikia baba kwanire igobona likwa weneire anene ebiombe byakonyire bono buna mamo minto kisani eki kisugulie kijiji nene chokoruge kegeni ebichikebi chioti bodieti chibirika chitamosi bade nekiombe alafu ekendengere kerikyare korukungasindigiza onya kwarwe elibu kwanyora miguno onsindigize ne 1000 hai bono kwaje kumusindigiza ne 1000 ebintu biringo kona byarenge tima kaivia kite bikagenda ebintu biringo kona byarenge ne byabana abange basomerete sukuru nonte sindigiza ngo tebye kene iga Mr. Dennis hata nobori abange bara sindigiza ilisaidia kukweli ilisaidia ilikuwa kila mahali ilikuwa inasaidia watoto wanasoma hata mtu hakuwa na struggle kulipa school fees lakini sasa hii mtu ana struggle ebyombe nebija ndiko mono buna nago tebi na buna wati akakwana efocus yimubwate nengiya kuna inoti tv efocus yimubwate nengiya monye limi atinga zengenje bantu nga mora nga abanda 1 to 3 baka 10 abe baisaini abantu 10 abantu abaya sana ande verbe kerchibes chinkwana chirekerengo igo chenande egentokira Vini, tubadilishe lugha kwa sababu ya adri ya Hamida. Naona Hamida ashafika. Amita mwache huyo, shamchua huyo Amita bana ashafika. Alima mambo vipi Alima? Yes, tuendelee. Alima suitike bana we. Kitu yenye nasema hivi. Kamzima nashukuru alhamdulillah. Mimi hapa kwenda hapo sichui sasa hapo mimi nitapakia hapa tu Kenya. Sasa kitu yenye nasema ni hii. Chama zako hizo vitu zote ziko sambamba. Huwa zinasaidia. Kama kuna sako ilisaidia chama fulani akaweka gari kwa barabara ako Embasava ndio unazijua ziko hapa Nairobi kutoka town tunakuja pipeline. Kwa hivyo mimi nasema ukiwa na hiyo vision ya kufanya kitu as a group ni kitu ya muhimu na usikufe moyo na usikue kando usiachwe nje chapa ile ndogo unafurutwa msiache mtu yeyote nje unamfuruta. Ndio nilikuwa nasema hivyo. Right. Iwe imesaidia sana wengi. Okay. Shikiria hapo na kuja kwako. Leo tunazungumzia watu niweke kwa Kiswahili ingawa tulikuwa tunataka kuongea Kifaransa leo. Hamida, karibu sana. Tunataka kuzungumzia kuhusu swala la chama. Chama kinasaidia vipi? Kama chama kinasaidia, wewe ushaona mtu amefaidika na chama? Siku hizi chama zimerudi kanisani. Nikiona pale wana Katholiki mama kwa mama, wakuna chama kila wiki lazima zaidi ya wanawake 30 wanachumuka katika kwa mwanamke mmoja katika poma lake. Tuko na papa kwa papa au ni wa Katholiki. Watu wa PH pia naona pale siku hizo wameleta chama. Watu wa ERCK wako na chama, watu wa SDA wameanzisha chama wanawake kwa sababu zinasaidia. Je, wewe umeona umuhimu upi wa chama? Unasaidia vipi? Kisha baadaye kisha tunaweza kuzungumzia kuhusu kuunda chama cha Kisii Hot TV ambacho nitawaelekeza jinsi ambavyo kitakuwa kinaendeshwa. Sisi hapa hatutakuwa tunalipa pesa kila mwezi kila wiki, hapana. Chama chetu ni kuwa pamoja, mmoja wetu akipata na shida tunaungana pamoja, tunasaidia na tunahakikisha kwamba tumeonyesha upendo katika ndugu yetu madada yetu. Karibu sana. Next on stage. Watu wameamua kuzima kamera na tuko kwa TV. Hamida. Anaitwa Halima, si Apid. Anaitwa Halima. Nimesema anaitwa Hamida. Hamida. Ya mwisho ndio Hamida. Yeah, Hamida. Hamida vipi? Meshinda salama, vipi? Poa sana. Nakuona umchekeshi sana. Bana, nipo, umepotea sana bana, umeshikilia wapi siku hizi? Nipo, sija kuona, sijui ulikuwa siku mbili ulikuwa unajienjoy ama vipi?
Bwana nimekuwa hapa. Hane Hamido kanikosa kuniimbia birthday hapa, nikakuwa na Freddy, nikakuwa AKV, nikakuwa na Miguna, nikakuwa na Ekia baba. Kwanza wanawake yani mliniredisha down, hamukuwa hapa. Kwani birthday ilikuwa siku gani? Si tu chuzi tu hivi, chuzi. Mwenyewe wote ungenitag. Hata huyu Ekia baba angenitag jamani. Hamida. Mimi nilikutagi. Mimi niliingia huku nikapata watu washakula keki, sahani iko kwa meza, kila kitu iko, naambiwa karibu nikuje kuramba sahani. Sasa kuna basi atulaumu. Ni kama ilikuwa chama cha baba hiki. Hatukuwa tunahitajika. Wewe acha hizo bana, ati chama cha baba. Kama ilikuwa band conference ingeanza mapema. Hamida nilikuwa nimekuinvite. Hujaniita. Kai. Kubwa. Haya ni makubwa band conference. Meshinda salama, nashukuru Mungu na wasalimia nyote, mjamboni. Salamu alaykum. Hatujambo. Mimi sijui hiyo salamu bana. Hatujambo dada. Utajua ujui, karibu mjini. Unifunze. Karibu ongea kitu tunasikia, hiyo Kiswahili hatusikii bana. Mimi sisikii bana. Mwambie Freddy hapo tuko pamoja mimi na wewe. Freddy hapo tutakuwa pamoja, lakini upande ile ngoja niwaulize, mwenyewe mwasema amjui Kiswahili na bado mwenyewe mwajizidishia kuongea Kiswahili. Sasa waesikie vipi, niuelewe vipi? Sasa siongee Kiswahili, tunaongea yako sijui gani, sijui sanifu. Kiswahili tunaongea sanifu. Kiswahili ongeaje yetu ndio sanifu. Hiyo yao sio sanifu hiyo. Hiyo sijui tuite cost Kiswahili ya cost ama nini? Anyway, Halima akasema ulimi bwana. Mjini kuna maneno. Anyway, Halima. Ona huyu mkogodi anakuja. Karibu sana, tusalimie. Halima siafungue kamera hata tumuone bwana. Huyu anaongea Kiswahili gani? Siafungue kamera tuone. Tafadhali mkogodi atafungua kamera. Nani? Mie? Wewe tu fungua kidani. Fungua watu. Tuone huyu Kiswahili bwana. Ile siku yenye message itakuja confirmed nitawafungulia sura, mpo? Naomba tu. Hanamaanisha hivi. Umeshinda hapa, mwanaume amekosa kabisa wa kumuongelesha ndio afungue kamera. Halima, sukafungue tu huyu. Kwani si nitaongeleza yeye? Ndio yeye hata amefungua kamera ataongeleza yeye. Sina yeye afungue. Achana na Miguna huyu guide mwenzangu achana naye. Turudi kwenye biashara, turudi kwenye nomo topic yako hiyo. Turudi kwenye nomo mchadara tafadhali. Yes, tunazungumzia kuhusu chama zile ambazo zinaundwa pale, labda sijui kama hapo kwenye kuna chama zipo. Mwanamke chama. Na zinasaidia vipi? Siku zote chama huwa zinasaidia kimaisha, kwa kimaendeleo. Pata chama mzuri kama mwanamke unataka kuwekeza, siku zote ni utaingia pale miradi ya wanawake. Pale unapoingia miradi ya wanawake ni ile ujiangalie kwanza mfuko wako waweza ama uwezi. Hiyo ni jambo la kwanza. Kama unajiweza utaweza ingia pale ndani. Kuna baadhi ya zile chama ambazo ziko mle ndani pale nyumbani za wamama. Kuna zile za siku, kuna zile za wiki, kuna zile za miezi, naona. Na kuna baadhi ya zile zingine zenye huwa manunuliana vyombo. Kama mimi pale kwangu sina vyombo vya kupika, utajiunga pale ndani. Najua kila wiki ama kila siku natoa shilingi yangu 50, najifunga. Mwanamke ni kujifunga. Usipende makeup, usipende mavazi mazuri, utengeneze nywele, uweke makucha. Shosti yangu. Sisi hapa mimi nitakuja. Hapo kwako nitakuja, mimi nitakuja kama mbea na nitakuchamba. Nitakuchamba. Maana mwanamke ni nyumba. Chamba hiyo ni nini sasa? Mwanamke ni nyumba, wewe utajua ujui. Na mdomo ukisikia sijui mume wewe. Freddy ajana Kiswahili bana. Kiswahili hiyo itakung'oa meno.
Yes. Hata sisikio wacha nitoke so bwana. Hiyo sisikio. Freddy, shikilia hapo, ngoja kwanza. Freddy tafadhali. Yes, Amida, tuendelee. Naam, pale ninapoingia kule kwako nitakuchamba mimi kama na kuja kwako kunje mwenyewe wajua kujivisha, umetengeza nywele vizuri, makeup ndio on point, makucha kabandika. Mimi pale nikija nyumbani nitakuja kuangalia mwanamke wa aina gani, sija kuja kuangalia urembo wako. So kuna zile chama huwa zina boost. Mume wangu unajua ajiwezi, anapata tuseme Mungu amemjalia 500,000 tu kwa mwezi. Mwanamke mwerevu pale unapopewa lile, kama umepewa ile tuseme umelipa vitu zako zote, imebakia ile miela ya chakula, utajibambanya pale ndani. Ndio at least ununue vyombo vya ndani. Kuna wale wananulia na mattress, utanunua pale, mtoke pole mnalala sakafuni, mlale kwa mattress. Inshallah kesho utapata chama kingine, utaingia hivyo hivyo, utajijenga. Na siku zote mwanamke ukiwa na wanawake wenzako, kuna wale baadhi ya wanawake ndio watakuonyesha njia nzuri na kuna wale wabaya watakupotosha. So utajichunga. Usiwe ule wa kusikiza na kufanya. Kuwa wa kusikiza na wa kutazama na kunini na kutenda. Si lazima ukafanye. Unapoingia pale chama inshallah utakuwa umejiendeleza. Na siku zote wewe ndio uti wa nyumba. Wewe ndio mwanga wa mume. Nishamaliza kutu. Kumbe hii chama cha kununulia vyombo za nyumba kipo kila sehemu. Naonanga tu kule wetu wananunua prangeti, sahani, sufuria. Gai, kumbe iko. So labda tena ninapozidi kuchangia katika nani amekwenda. Naona watu hapa ni nani AKB. Before nikuja wake Freddy anaitwa Kirubo Theresa, na waona nyote my people kukuntu beke swenta tata tigabo kendo gocha. Simevaa sweta kakita fadhali. Moses Ondik anasema kwamba live from Saimara University. Niko in, karibu sana Masaimara na wakilisha. Nilikuwa nimesoma hiyo comment pale. Kuna sehemu, kuna comment kama 2-3 pa Freddy akienda kujipanga. Caleb Cute Boy nuna tena ameenda kai watu unazepa moja. Anyway, Caleb Cute Boy so kwamba hey tuma link, ilikuwa nimetuma link kitambo sana. Let me go to this side. Imeonga maende wa saa 5:30 alfajiri Afrika Mashariki. Freddy unmute. Freddy. Oh, sawa. Unajua kuna kitu unafanya. Sawa. Amida leo ameongea vizuri bwana. Amida kumbe ako na maono mazuri. Ameongea maneno mazuri sana. Mimi nampongeza. Nampongeza kwa leo. Na mambo ya chama. Chama iko sawa. Lakini sasa naangalia ni chama gani unaingia. Usiingie tu chama kwa sababu watu wengine wameingia. Lazima uangalie ni akina nani wako huko, ni watu mtasaidiana. Juu kwa chama sio kutoa pesa peke yake. Kuna mawaida mnapeananga huko. Kama iko ya wamama, kuna venye mnapeananga mawaida labda mazuri ama ya mshene, ya kuharibu ama ya kupotosha. So ni wewe tu uangalie unaingia wapi. Lakini wewe mwenyewe ushaona watu wamefaidika kutokana na chama? Si wengi wamefaidika kutoka chama. Hata mimi chama ilinisaidia sometimes hapo. Ilinisaidia nikafanya kitu kingine hapo. So unajua kuruguntu sasa tuseme kwa wiki unatengeneza hata 2,000 hata 1,000. Najua hiyo pesa usipoiweka chama, wewe ni kama mtu wa kasho, usipoiweka chama hakuna kitu utafanya. The end of the year utakuwa umefanya nothing. Lakini kama unalipwa tuseme pa wiki, tuseme kidogo tu 1,000. Sasa ujifunge
kama chama ukuwa unalipa tuseme hata 300 400, huwezi lipa pesa mingi kwa chama ama nusu ya ile pesa unatengeneza, unalipa tu maybe a quarter of it. So ulipa hata 300 tuseme, the end of the month umekuwa umesave like 1500 ama 1200 kwa hiyo chama. So the end of the year si umekuwa umesave pesa mzuri, hata unanunua mbuzi. Sasa hivyo chama si kitu mbaya, chama inasaidia, lakini unaangalia chama yenye unaingia, usiingie tu ya yote tu ya mshene nini ile ya kwenda kuleta vitina. Ingia ya ile watu wako na maono tu ya kusaidia. Sawa. Okay, labda Freddy, hiki chama ndio tuzungumzie kuhusu chama ama Ebiombe katika ile lugha ya Kifaransa. Theresa kiribasa kwamba abakungu tiga ekebusa Soa Ebiombe, yaani wanawake wacha kuingia ile kujipodoa, ingia kwenye chama. Kuna baadhi ya wanaume ambao wanakataza wanawake zao wasiweze kujiunga katika chama. Sasa tatizo inakuanga ni ipi? Shida inakuanga ni gani? Wewe Freddy uko pipi yako ingie kwenye chama, unaweza mkataza asiingie kwenye chama? Ina depend ameingia chama gani. Of course huwezi kataza mtu kila kitu eti usifanye hivi nini. Sasa bana, kwani ni mtoto? Sio, ni mtu mzima bana. Ya huwezi mkataza kozi ni kumweleza tu hii chama huko mnasaidiana. Sisi unajua, ndio nimekuambia kwa chama sio pesa peke yake wanapeleka. Kuna labda agenda wanaenda wanaweka agenda, labda tusaidiane hii chama tutadevelop kivipi, sio pesa peke yake wanapeleka. After there wazee wamemaliza chama, kama wanakunywa hata chai ama soda, kuna maybe 5 wa 10 hivi wanaenda kando wanaongea mambo zao. Si unaona hawa wamekuja kwa group wameongea. Sasa ina depend kwa hiyo chama ni watu gani wako huko. Ni watu wenye hawaolewi, wenye wamekalia bwana zao. Najua siwezi kubali bibi yangu aende kwa chama yenye watu zaidi ya 10 wamekalia mabwana zao, ndio wao ndio kusema. Mimi siwezi kubali aingie kama hiyo chama. Sasa okay, siwezi mkataza chama of course, lakini siwezi kumkubalia ingie chama yenye ya magaidi. Yeah. Wewe mimi aski. Wacha niulize hapa. Hamida. Kwani kuma nyinyi wanawake mnakalianga wanaume zenyu? Si kukalia, mapenzi yakiwa matamu nani asiongee kwani? Je, ipenda dada nini kakangu? Alafu watu wapiga kelele wawapotosha, wamezoea hiyo Kifaransa chako, wewe kuja kuambia waongea Kiswahili. Mimi usikiza zote, sina shida. Usiwaambie labda nimeingia ndani tubadilishe mjadala, hapana. Tubadilishe lugha, hapana. Mimi usikiza zote. Mapenzi siku zote nasikia. Wairire baba? Wairire bia. Anyway, So, okay. Siku zote wacha nikwambie, mapenzi, unaona simba ni mkali lakini huwa ashika mimba. Sasa wewe mwanadamu ni nani? Ona. Pale unaposema sijui mwanaume sijui amekaliwa hajakaliwa, mahaba yamemfanya vile. Mwanaume siku zote uangalia nini? Ikikupa utulivu wako ni nini tena unataka zaidi hapo? Nikikupa nimekurahisishia mambo yako yameenda sawa. Mbona usitulie? Pale hujakaliwa. Sija kukalia pale. Nile tumeridhiana, roho zimependana. Hatuna lingine zaidi ya kuwa sisi we be in our own world. That's what I mean. Like tumefika. Unaona? Pale unapoona mtu anaenjoy mahaba yake, msiseme mtu sijui kakaliwa chapati, sijui amewekewa madawa, hamna madawa pale. Hao watu wawili waliumbwa for each other. So wewe kusema pale sijui nani baba fulani amekaliwa hajakaliwa, anakula utamu wake wa ndoa. Ndio maana take time.
waambiwa take time kuchagua bavu wako. Take your time kutafuta mpenzi wako. Pale umeharakisha kuna baadhi ya vitu zingine wanaume wanaharakisha. Umeniona nimekuja hapa. Tumekutana. Mechi kitandani nimekupa ukachanganyikiwa ukasema basi mimi nishafika. Mwisho wa siku pale tumeingia kwa ndoa, wakuja kurealize huku unataka mechi. Au ulikuwa unataka mtu zaidi ya mama. Pale hiyo ndoa itakaa. Lakini yule ametake time akasema nilikuwa natafuta mwanamke awe zaidi ya mama. Anitunze. Pale unapomfuta huyu mwanamke, basi utakuwa umetulia. Roho yako itakuwa imeridhika. Pale ninapokuita baba fulani waitika ndio bibi, ndio hani. Tu hivyo. Mtatafutane na nini tena kule nje? Hamna mtu mwenye amekaliwa. Make the right decision. Freddy I think amesikia. Freddy ngete kwa igure. Koto eresore na ki kwa isalansiru kioko. Tete gasa mokogoti okwini. Mokogoti okwini. Weirire tata. Tewa. Biyande. Yene kibwa kwirira kutata. Kuruga ambia tore. Ega siwondo nyakorige liga bono nkisi Steve sai. Nabon sio mlete ko Rwanda oche. Asante sana metegali na Freddy gamwa na lete keke ane soda ina nabantu abangaine asante sana. Okay. So tambarigani aso mchade to kwani gode Ebiombe kutengeneza chama. Ebiombe ebi vimesaidia kwa njia ipi? Kwa Raymond ndio konyekire wetara ne Ekiombe. Ane kuruga bukerwa kwane ile twakona kito de ko cha Kiombe Kisii hot gas special. Nduriko rubesa nduriko kora kende we only make a WhatsApp group eye karamonda twarire problem we come together toma kuona kito kokora twakonyana twasuka mutu karibu sana. Okay. Ngoba kwani mwenzi mbiyemore. Weirire data. Freddy na give Freddy. Kenya kwanza. Okay, let me go kwa na mangana abere atato ayara atakonyi. In fact Ebiombe biravyo kurukuntu wa chana hiyo maneno wewe nyamanzi. Number 1 esa mangana Ebiombe in fact Ebiombe biatokonyire most of people wa konyu Ebiombe bora buna anje myself nje buna makogoti njine Ekiombe kega tende sende ne Ekiombe iko kiangonyire one way. Ebiombe byakonyire byagachira abantu. Ebiombe byakonyire byaseri umaskini kurwese ebinyoro because yonyoro monto soire Ekiombe gete obogoire beso eron ochiro ogol no epiga pig oso obogoire eron ngoro Ebiombe bire bire Ekiombe byechi ngoko kwa tari Ebiombe ati byechi besa byoka okonyora abantu baswete Ebiombe binge okoro ebiye koroni mbiro chingoko Kiombe ebintu bune. So kwanyora Ekiombe bune byatokonyire twagendrere buna abantu abamu. Lakini nande Ebiombe byonira ine birabira asima to bikwanire. Bikwanire Ebiombe byonira ine na byabere bone ibe because yomade kare Ebiombe byonire byaje 2019 2020 2021 2022 na Ebiombe byonire ni bire bona. Bona mnanje omete kurukuntu tingomaiti timaiti seino timaiti Arima timaiti Freddy timaiti Fini edomera ndega Kisii Hot TV. Kwanyora twachiramo buna abantu ba Kisii Hot TV rende kose buna basani kuri Hot TV kwatumira ninde jinamba twacha gochadina gine twakora tuchoke tonyaro cha Ekiombe. Kwanyora twacha kire Ekiombe tura abantu kose 20 twanya twachore kurukuntu twanya twachore Freddy twanya twachore Fini na batutenere kware kwanyora Ekiombe kega kyarete misikorikani ga bibere bitatu kwanyora ya moino wakire meteim ngwa kabala bangi sana bakire meteim because ekibasa umuntu wake meteim tiyo chikomoriki mwanekera kwa mwanekera kwenye Facebook matuka atatu mangana yeri Ebiombe byonire
ekero okorondire Inee Ekiombe ki online manya monto kio koranere manya monto chibesa chiao chiraisa abe takoirene na kio okoro chinyore kwa hivyo so njinare gotebe Ekiombe ki online kirakio nege kongu sana because tingo manya mapato yo monto kwa na boko nyora na kingote na kitaso Ekiombe gosine ki 10,000 onyoro mushahara go uri 5,000 lakini ote tokoso Ekiombe ki 10,000 ogotege tati kurukundu ache gugwakanira kwa kwanya toro ni mahitaji ari yejibese kitobegete 10,000 egorieri kwanyora kwangire korurimo ekera kwangire korurimo Ekiombe eke kwanya mwaretire shida Ekiombe kerto kore Ebiombe bi online korana Ekiombe so omanyito mondo kara atamene kibasi cyane ngo kibwati go kigaiga nzo akore mwabo na ande first thing amana ati tore Ebiombe bi online ati kurukuntu tomeke bande kiago Fred tomeke bande kiago mokokoti tomeke bande kiago iyo ni upuzi itata konye tigango tebo kurukuntu ekebande kya Kenya ario kandote kiasiriri kwa bwatire kinga serial number engao ne serial number yekebande gendwe tani ngao ne ingo chikoleta ne ngao ndajinde kebande kiasirete umonta akaibika nombu ekina to konyara so nakinje ngote aga Ebiombe nebia lakini nora umonto kimoko nere Ekiombe kusino umonto ora kungaine kusino umonto ora koire mutaroini abuna akolibe kurukuntu ingiche ke gwa kwani dega ikegwa kwani about Kisii TV to chamo konyo monto nyorobo kon siku hizi yangote yendugu siku hizi amangana ayonjokire amangana buno onjokire siku hizi ebintu byabere bobe because akonyoro monto nanje mokokoti ango yanosira nataka ya kurukuntu bana arete achenda nagi esine Ekiombe to bwa ango yanosiri njangire mokwanga ko njangira naji goteba isiko kali o Kisii TV erembe Kisii TV eriga no lazima tobe kama chikara bakonye nanda machiko gende kerwa soire Ekiombe soma machiko motara ya Soa Ime ekerwa soire Ime kwa somira machikari kwanye igure kabisa omaga soire Ekiombe yako mnyoko ko Ekiombe ochiko saria abantu bande Ebiombe byabo bya matanga so soma machiko Ekiombe omaga soire Ekiombe nje kurukuntu ngagete na kwa nina yangu what raga bungo chane te second ranitu again ngira nego ko bori kara what raga wote ko ba ko ikiri vera mega iga kerbozre so tanga inche Ekiombe kigerete na arinire ndege pete we Ekiombe bako muswati nda karine ndege baba Ekiombe ne kiyama kerbozresa makokoti toa kofia wewe asante sana Vera Obiri mokokoti Oqueen high five watching live from Doha Qatar Kerubo venye kukurikuntu amechikaza Kiswahili Fredi Konyeta Tarere tingwesi yani bakamoko ngakira tingo minenje no muntu akia asante sana thank you very much so Vera Obiri werire baba Vera Vera enete wakiaire ni morote Vera inua kichwa juu kidogo anyway yes tukana Vera nya kwa sema iki mokokoti Oqueen yes what can you talk about konyora of course you remember konyora omonto mwana Ekiombe kya WhatsApp kyo guchangirana okay tari Ekiombe for example na twarire ngo korane nyangi kukuri kuntu na akobeka mokokoti Oqueen mwanchange sigabo na kore nyangi maambiende na gwatwara na sente na kobegete group ume yani na kwambeke yawo lakini wana tinga karigo cooperate na bono kunya go protiki bako mwako de function none maungo soma igase no kunya comment sabu muntu akuru wekire tiri busano wekire 10 wekire 30 yeah so what can you comment these people ba kunya yani erade group tari ko participate lakini ako toro muchane na mbe mokoro si group yae na akomende time no go consult tari ko na kimo ko to Queen ni mbate
Niga te comment group. Tari ko bori. Ayo ko to ko be kire group ko be kuoka. Okay, about that kurukundu hiyo vitu buna anje yondoje ondigere ti koruganje to ngadi group because atinde golf unikome mbare ba go jibatu ati group because ore golf okonyor ore like me I can tell you kurukundu ngote for free. Yeah, my auntie yane tikamu kwana ko study online. Auntie yane my aunt ako ngadi group atingo chikokora ari nyangi atine nyangi awo chikokora lakini omwana omumuro mwabe kera akora the form bure mechango ne toko twara akora idio kwa ne ero tante eti mochango we school minyo taka chikonde yo mochango ina mubole tipo di one debe tiriria ochakonde yoyo iyo sifanyi ngina kwani raigo mechange kero koro mochango digere limo chango kyo kora ayemambi no chiko konyo mochango kozae kasi yako ore konde ntuno koruchi bes oko ino kabosa sometimes yekero ko tswa group we machiko ariarororo oando twara majika oko igafani naki ingo soande postinzwa na ande ko ntoma diko sieke WhatsApp na boko sieke WhatsApp monta ko wadi group ako otomere link kwebule kwaligere limonto kyoyo no monto anda abantu bande mpari kurukundu diga nande nkwane ka yo ngiweta konye ka yo kabwati tabie ya chatike ekero monta tagete kocha ko kwadie gurupu na liako ko sweet talk ero ni aje bro long time amareta manyata hata long time ai umeshindaje umepotea from there omanya ko tirimboki na venga buna liyo bwato mukungu oko mwebe oko ebere liyo ko ebere ko tome ko te ati bro niko na kamchango kwebule no kera ko te bia niko na kamchango na libona le tojo ko kwadi group ye chobo chinga ejita dikando konye jibono that's wanga tena gi etero ko Soa Ekiombe bune tie group ye kyadine jem nyangi so ali gere limondo jogo change tiago changa ega siapa ino korchibes to a best tuara your principles chira ko gafan egine ge ndora nda tikira bana ba mindo naki tuara principles tiago naki ngocha kande go sin dan tiago Soa group because yo korige ya bande kuna babo changa point ko nyara koru tiga pera isika ya rino ko bol kurukundu ngaiba iki ekorora nyore bate babo tomere lingi oswe ochange lakini ko ntobu atiga ndokuru aibere isika ya rigere diera mais yona ngagete na kunira banda be chinyangi na banda be mechanga banyo kotokoli jionire ni mechanga ati Johnson kina kwani yes kurukundu. All right. Onengo chanda sande. We are talking about this Ebiombe. Na kibia konde. Some people were konde Ebiombe. If I see, I've seen so many, especially abangina. But if I met about na seen abantu bakugorera, even especially me ntoga lingo sanse mona ra ligere liga na Ekiombe. Liliani. Teacher. Yeah. Wairire. Habari ya siku mingi kurukundu ngaiwa mchirerete. Ama sana lakini iko yani mogo ndukuta imagine I love this man bagangonya sana birthday lakini aba subati bakadisa pia makote lotara chini muso nono ya mareke basati bakati na monenche and I'm very much happy lakini yani tena ra kiraiga njani ndo chamuka kati yabo tugoirete weirire wia karibu sana birthday yayo chotorangi ya basubati bukayo bono nyamwa kulite ino ya basacha Valentine tiga kare basubati bacho to gorira mauga na to Hello. Karibu sana baba aliva gane lya Lilian. Network bana basenje ndaiweti. Akini nte ninko iwete nkiki apere gose.
Karibu sana. Nkibona mwakwanira na igwe Ekiombe. Igoro y'Ekiombe na kiki akonyira abantu niki akagokonyira Ekiombe. Norucho buyo bwe Ekiombe andonsi. Ekiombe kende yonsi. Gose Ekiombe kyomete Ekiombe nakige gekong'etia abantu. Onyora omonto iga ore borongo otasaeti Ekiombe. Oino omonto. Ekiombe naki kiarusirie abantu atambe naki kiasiririe obotaka abande kegerete tore buna tore iga. Ase oraire okorata Ekiombe ase eng'encho omaete ngochikere gokonya motwe gose ngogokonya kera ase gete. By the way Ekiombe na egento gete kia maana ase omonto ore boronge iga naende omaete igoro ya Ekiombe. Ekiombe na egento gete kerakorusia ase gete akong'u tanje. Ebiombe buna bono risabu mabichire ebinge bia okogorerana ebikombe chisani kwagachera chinyomba. Kogorerana ebinto ebinge chimatwesi chibirogo chikosoni aye oroche omonto beta osoa ebiombe buna ebio norikuboire noisani nkogora egento rimo ng'aye nokarikire tori gosoa biombe aye obwenyarete nabo okogora ebinto biao buna obwenyarete. Neba na etachiri nkonyora ore ase narare Ekiombe kia abatachiri. Onde taiyo nse ndateba otari Kiombe. Omonto otari Kiombe nere riorio bongo mbokari buya. Ase eng'encho abanto na ebiombe tomenyerete. Kwarosia gaticha aria gokoni nonye na hamsini kwaruta Ekiombe kia ewiki kia omotienyi kogoikeru gose kwanyora echi na chiribu 10 kwagora gose onye na eribati for example kwabwata gose ogore nonye na ekerogo kwabwata nkegosugete oroche naende gekwera naende ogenderere naende next gokoe ogore egento ekeng'ao ogore ekabati ogore chisuguri chia hotpot anene buna abakungu ebiombe mbitokonyete. Omonto obwate ebinto otare gocha gotwara. Okonyora omonto abwate ebinto bako omonto agocha mwago komina naki naye nobwenerete gotwara ebinto ebi bori. Osituka. Bwateti bibi tata nyomba. Osituka okoming'a naye nobwate ebinto buna ebi. Eki na Ekiombe kegerete obwate ebinto ebio togoteba ng'a nobekerania ebesa iga okore ki ogore ebinto nyomba abwo yaani naye orarorokane ng'a nobwate ebinto lakini ase eng'encho ya Ekiombe ngwetiga ore gwetigana nonye na omwana orabeka esukuru engiya nonye na eboarding nonye tobwenereti kobeka mwana boarding Ekiombe kegokomeki obeke omwana eboarding. Okorwa kera omotinyi omaete ng'a December nkwegunde nonye na 50,000 abwo bwetigete kwegure nonye na 50,000 echi chaisanire okoakana school fees omwaka omong'ina eboarding. Omonto nare opimete ng'a oria tabwati kende naende takonyara kobeka mwana sukuru. Omonto riria agotaboboka onyora obegete omwana esukuru ong'ea gokumina naki ng'a chiarusirie chibesa koira omwana esukuru. Obwo na obomaraya akare gokora siku ici. Tamaeti ng'a nore Ekiombe ekeng'ao motari komo. Omonto ono omonyabori oyo. Ng'ai arusia chibesa akerera omwana esukuru. Mochunguze mang'ana aya tari bongi. Abwati gasi. Nitobwate chigasi twasinye gwakana school fees. Nana kiakomanage bono. Ere ng'a kiakorete. Tamaeti ng'a na eplan yao bwagete engiya. Bwagete esabu yaye etagoite. Oria otebererete konya koria mosenari para ng'a aye kwasimegete akanagu kao kwaonirie kwaakanire motienyi eribu naende engi.
Yes. Era konyakori mochene parari. Yeah. Bwe banana ki mochene teri komokonya kende. Ekiombe neki yakire so bwenge. Kiaro kya banta atambe. Dege to kwanira ni Nonya Ekiombe. nondo takabu. Nonya nondo takaso etikiombe tigari ekiombe nonya keiga kunyara ekiombe mbire chisaizi kiro omonto bunung'ana. Tari lazima orubesa nyingi. Nonya pound. Nkero. Nare kwa ni kwanira nyamo ne Ekiombe. Okuru bunung'ana. Okoso ekiombe kiri okwenyara. Bona nende okwana ne Ekiombe gie Kenyoro. Numate Ekiombe gie Kenyoro ngere kieke. Neto kwana ne Ekiombe gie Kenyoro. Kie Kenyoro kibwate Ekiombe. Ano no kisene Kenyoro kibwate Ekiombe. Ekenyoro nkibwate Ekiombe. Kurwe Ekenyoro kwanza turwe family nibwate Ekiombe. Turwe family toche Ekenyoro. Kwarorire. Ebiombe bire chitofauti chinyingi. Nyomba minyo. Tocha akere nyomba. Yes. Ebiombe bire chisamri chinyingi. Tocha akere nyomba. Nyomba mina ka family kaini nabagotanana ki. Nyomba mintoka. Ekiombe mubwate mokwenda naiga gose mogosomerania abana gose mokogorerana chiombe gose mogwakanirana chiombe. Kwarorire. Naende mokoru nyomba. Mumanya gosoka ake. Ekenyoro. Gose yani aka family kaino nkarororo konyora. Ne family nero. Ene nake bono gose mochigete na mochigete. Mwarorire. Yes. Esokore ne esokore. Bono mwarure mino nyomba mwasoire bono chisokore. Mbere bono mwaso mwarosirie Ekiombe. Mwarosirie Ekiombe. Yes. Mokoru abu egie Kenyoro nkero Ekenyoro. Mwarorire. Ekiabasani. Ekiabairi. Yeah. Ebiombe nebinge bire bono ekobwatinana ki ekento keri otamisi pi. Tomisi ege nyomba ime tomisi ege Kenyoro. Ebinde nonya komisi birobyo. Hakuna shida. Lakini ekia muhimu ne ekia nyomba ne Kenyoro. Netra kwanire Ekiombe Mwanyara nene. Ndobwate Ekiombe gie Kenyoro. Ndobwate Ekiombe gie Kenyoro ekigodirira mangana na makweri. Metora discuss kwanza. Pano mbari vote kutoka se Kenyoro ekitabu gie Kenyoro. No dia mbayo pi. Mbayo. No go chikobuta ekimete ne Ekiombe. Ekirine Ekiombe maite. I don't know mate kine Ekiombe na kera kyo. Ekiombe gose na kie kibono Ekiombe gie Kenyoro. Kwarorire. Yeah. Ekiombe gie Kenyoro moberaninde kero omonto akure mokoru gose ne chibesi ching'ana iga kire nyomba. Naende ndege nkere naende okonyora nyuma monto atarakure nde tari ng'ana omonto kogera mwaka ne chibesa rende ng'ana Ekiombe. Ngorumore chibesa chiokogora gose ne ebirogo ebi. Koranyore nonye ne enyanki ebirogo biri nabo bikobakonya. Barure ebirogo bachire chiema. Chiema echio omochanga koratoka omwana ngotiara esukuru na ebirogo ebi biatumeka. Barorire tari matangoka igo bigotumeka. Eki ne Ekenyoro. Bono oroche otasoetie Ekiombe buna ekio. Aye kende gekoba mwao. Ng'ai okorusia chibesa okogora ebinto ebio. Onye tosoetie. Yes. Inabidi asa abande bagoita gochi na ogoita gochi. Rere yabeku ni lazima upenda usipende. Onye kore Ekenyoro. Lazima oru. Ase ng'encho kende gekoba au Ekenyoro gekorigere Kenyoro ki.
momotigoro monto ingonyori kongu tari me yaino Yeah. ere ya bebetereri rasima asengenja abantu bande mbale batatageti Mundu tatageti kurubesa abantu chake mbale nyorokie babwe nanda amenyete Mombasa mati. abande bakamenyete guseng'ai tatageti komanya mang'ana areka riko moikera ebinto byasinyukoru Mombasa eriare gotogia byasinyuko mochera ka nande kwanyora ninu morigereiri Yes. goikera abu bono kwanyora ng'anonye bikocha ogwakanera gose getabu getuboru onye ngware koru getuboru bwakane abantu tomanye gogojoini onye ngware koru nyeni chia kenyoro naye nabo okotigu ondete yogokoretera onye ngware gotiroche onye ngware koreta noendoko naye nabo okobaigo ayokogora bono kila kitu oakana abantu bagochire roche oakana abantu bakoretera amache kwarori oakana abantu bakobutere ayo igwete nonye kwenyandete chibesa echi chionsi biogocha kogaramia monto tayogokobutesi gekogerasta yokobuta gokonyora obokong'u Terikororeka matanga. Kwanyora naye bieko otigire tere twabuye kenyoro nando gocha gwakanera norokorori kwagorete naye bieko otigire koikori gia abantu oakane bakobutesi Wait, wingagenda sinachita matanga. Imagine omwana oyo rite ya corona mwezi ko yagakwa. Oruro musabara rikoronere baretire omwana ba mwezi ke batindekire. Eriba ruro musabara iga batinde ko mubere. Nane njareka muri agasibye sukuri azikwaro sire ndagera azikora aragera. Asengenje abana bare bamurigerereti. Eno tonere baba. anati wakiana wakiyangire Ningo iwete network itira kwanga pe. wete Ningo iwete. unanipata kwa Yes. nabono naigure Inaragotebanga unapata naroche somewhere gochiaria asituiga iri corona munyeruka gete akayengenta lakini kada uchi gotindeku mwanzo ya ngo last yiga ya uchi gotindeku akaretu no musabara bagatinde karochi ni mbwangu mwakora lakini abayuri bayenjare gacheka babwata bagasibyesu kuri bagasori ko bakaruka bakanagera bando no bara baborigerereti bando ja komukorera kende yonse nde ko bakonde kende yonse nitukuri amatanga abaga ni baroro na basori ko barose ndagera babanga ni babendagera wenda rochi bareta amache umuntu yanira ko na kite ngani mugaso ndarati mukero umuntu abateke kumyo sokoge ogenda because of relationship abantu bate ya Ebiombe Ebinyoro no bwamate mbori buya lero nabere igomanya lero ugosonjuga buna kware gosonja abantu bande unokwenda umuchio bande gwatenge kiake igo kwarigereri gwasoka naye mwao nabo bagocha igo muri kubwaterana kendi gionse ntubune kenyoru geito iga onye toiyo okoriku bakaritu kogokora egasi onye ituko erito ogotoko orore nakio gwakana omonto agakorera egasi abantu baigung'anya rebe nakora egasi ni sawa igo Leonard yakwamire gaki gechiko noba Nairobi noba America ayonye gokara America nobwate omonto ogogotoma ng'aki genda onkorere rero na esibiti niyane genda onkorere omwakane omake ribu ng'a gwakora sawa tari ng'a takoreti aye toma chibesa korwa America onye kora America tori goika toma chibesa ka omonto agokorere egasi rituko riago muno otari gokora egasi X nebekire abwo onyarebe ngwakorete onyarebe tokoreti iga onyarebe torueti eke onyarebe torueti eke onyarebe tokoreti iga
Bona yuigwete. Onyore kirase tokoreti. Ngogocha gogokorera. Neteyo. No naye. Utwaro muchana. Ayene chibeso kare korosi. Ayene chibeso kare korosi kugurukutu. Ntutu atigire tigasi no tobuteta no tomenyete no togokora tigasi. Chibesa chi twatigete tigasi cheitaye ne gas kware. Na chuo gotoa. Utwakane ugotugura bono togokorera gasi. Nye besa njiyo nabo togogosonja na intugo. Abantu bako bachikoria abantu bakori membera aso samu y'abantu bakori embera bachikorema moko gambari igori tata basima asengenja turi kubwate sibandi engogocha gwetiringa bugaye netotete gwetiringa ubandi kuku abana mwe ndabwate besa rote besnera muhimu kabisa aje agotata nesa busuta tatagetia taje marabari tatagetia kuni marabane sa busuta hani ageta mago koma ukakorigereriga kurwareiga igora ngi kamera kangonda nago sio we bangere tari maraba lakini rende ekere bintu bigokoruga abantu nkorora bare gisambe kinekebe umuntu orenge bobe nero change kwarorire yes umuntu ngoikaro change obwate mbwembe so bwato kugani korio kobengera tatageti kuika bantange na bwate chibesa besa chiaye nchi komokonya besa takobeka nse chimobutesi besa takobeka nse kiregento bageni bagocha mwaya ari besa chinchi komoroseri ndagera bageni abo bagocha kuikagania abantu bakomogwera kameria bageni yes iko bono for example byombe bunebi ebinebyombe gete bya muhimu otatake komisi yes tari byombe byakogorera na bintu biro byonga nyomba nini sana sana ekiombe bune kia makongu kero kina bagetakire kiro omonto aikirane to omonto kero omonto atoke ekiombe gia ekinyoro kia makweri abo omwana abo omonto omonene abo omogaka abo omogotu kila mutu exactly gento gia twata omuchadero witu koria rero tutagete gochakia ekiombe gia Kisii Hot TV ekio keuchi gokonya bishop kirinde lyonse utware problem intundire bukobeka na ki kere wiki 500 no indu twakora se qualification akora se WhatsApp group tutware namba ya GOSE WhatsApp group eyo tugandere gukwana na twara second twara kwanani but at the moment a member yanyorire problem the staff of Kisii Hot TV member yachi wakishana ki ne umuntu inekene sobo abo yapene tunare gotebe igo wao kwa makoro tena ndote ki twachire tukarona ki munanyana bata yote na berebo igo bicho kuna twete konya mu mwabo sinta tu mwabo simusiko mwabo kosimu mro mwabo wao tiatene kitokora Torosie 500 so that twamusira na uchiko konya somewhere aso munta kwamete bacha msingi ngena ki Ebiombe Ebiombe neki mbona mutameti gore ki mbona mutameti gore tota naro tameti ngekiombe ngakaro nane naro una onde bantu bechipigipigi akaba bwate Ebiombe sembita torituko aho ngaki nakane 500 ke mami Ebiombe narosi nano natigere Ebiombe bibere ngakane unaona Ebiombe nebiya yes hello yeni ko igote baba ntiko igote nungi wotae karo suge tange gongo ko igonde biya nale gotebeiga Ebiombe onora abantu ba boda baswate Ebiombe mbali umuntu ate Ebiombe kapitato agosura bakome kishenge Ebiombe obyaka ne byonsi rituko umuntu na okanya abete mwane skuru abane skuru chisku chinene na ne pigipigi for example nchwe tauniga umuntu amate nyumba chiri bukomi abana bote skuru chinene
mukungu nkoragerare bana nkoragera bari baro nkoragerare basoke nande bakanere ikere gento bakora magendero guchinka nande pipi yakwendi igendo yakagara nyego Soa Ebiombe you make sure naki kumechinga abantu basere Ebiombe ebi nombe tatoritiko lakini nande chinkonde nchikare abantu b'esukuru twakwata class ye twakwata form 4 mwaka 20 irenga iri bona 2015 n'abandi bari baringe sukuru iyo tukomerana tukongera abandi bari kire kubwaye abandi bari ngumbu abandi bari Nairobi abandi asibari tukarose WhatsApp group ye sukuru tukarose WhatsApp group ye welfare yo gucangirana yani merry-go round mekire wiki tukaru tukayika namba isano na ibere goto namba yemo ibere isatu isano na ibere oyo isano na isatu agateboga kimutarabe isano na ibere nanyorire emergency mungino nenko ibora gochi ngachi bwaki ngachi bwacho akari request akaego akaneni pakubyo munyaroko yo orenge gari kamoteba no mete twasometa mu mete bakanka karanga chivyo mirongo itatu akamo gachere mungwano nene akamuteta taki nkobesi ndana kone mukungu kumbe no bukora kamakurora kamuka nebeseri agatama pino ne group ya agatama ntanya kororekana agakachimba goime bani bari basochi group cyo muchango mo especially online welfare I don't know online welfare chingong sana chingong umuntu agoteba omoirione narwarete gose omominto narwarete gaki mware koncha monkonye abu noborimo omonto akwenda nonya nyagitari opikie ebicha ya omonto gose na omoiri oyo okare orete obaposterie obatainere oyo ani arwanete chibesa kobwesa abantu bande atagete kobakoni bono abwo gose nawe ogokoni rende toratebe gekogera tasabeti na njira ndonge ebwenerete nande nchiri gochi gokora gasi eye agoteba ng'a mochando oyo oku nogokoni ekiaonire kiroti na eching'ong'u chire chigurubu chioniraini chirochio yaani ndatebe for example ebiombe bioniraini birobi na ebikong'u ebiombe ebitagete mwakora ase momanyaine omaete ng'a nyarebe sobo ngochia nyarebe sobo niga kara ake embaro ochiemete ime ogochobachobani mpaka mwaya orore engikera ororo oraimoki oimoki osoke nakio lakini maoniraini oroche ntomanyaini tori komanya nkondi tori komanya muya yaani ne chisauti rende tokonya gokwanera na igatu bono tori gocha kwamanya ng'oro moronge nabo mogotebania moru buya lakini kwanyora enkondi eyemo nere katika berabu ebapimete ero yabatebi ng'a chibesa yasira igo igwete kwende chama eyi tegweti igo ande bawekora batakatifu tate group na bawukwana buya abanyonge bategukwara abarande by'okorandi nonya tamaete korandi agosoa kobaranderi akomanya korandi ang'e kobaranderi gose murwe ebesa gaki chibesa echi na chimbe gaki yabekire abanto bande akong'u by the way I don't know ng'a gose kwanya gokore kwerende omongwana gete last year accident igahappen ya bosongo ali sehemu ya daraja moja angine skulu ya Kisii National Polytechnic ono mongwano yakamakoro neshapikiria Kisii hot I don't know ng'a sitagatama gochi agatate because muteki gochanga twarenge twena twakabe story abantu bachangira omonto oyo orwarete chibesa tobeke story yokokunwa ochangira omonto chibesa oire nyagitari mongwana kama gutwakere simi atenche nyarebe anti yana nyone accident yabete gali kugoro gociona gatate kere kwanda nyagitari
Enti tari kwayerera rene tukara muchungusa. Ene kyanti agakorokwa. Wani ganya gitari kyabekire ngata kere koirwa. Amarubenga yare. Agatonga ina ngaina. Tukate toebona anti tukware nere simi. Agatonga ina boka sai. Agakaruba go ime. Tanya kororekana. Oyo ndagacha agagante biga studio. Ande biga kiprata. Ndakere kwana kuchenjeri ku sexy. Yani inde kabere. Yeah? Wane yende no musacha tirika kariyo koragasi bujande kete kwa nanchenjeri ku. Era nigu mbeo musubati. Agi mu muroka rawo kwana socha bwatine yo mweseke. Kana ine ngamokorere story kabisa kwa interview. Agakwana agabo kabisa gachaka bona ko statement ko muchanganya. Nganje timbwati bayiboli njene street boy. Kai. Komote bio sawa ngo konya tore. Lakini ndetera ngamarubonya gitari. Amakwa nate mtegete bya kutabwati rapasta mbya gitari. Mote tata endu. Marube rapasta mbya gitari ngayere. Nali ebete tyanchendete. Kakwanda weto etaringa wakumunde tindarora nganande nebete. So many people was in terms of this abantu was so many in terms of igai online. Korose group osomo chango sine Ekiombe. Kuragai watu lakini ne obu yabwe Ebiombe kero sire Ekiombe kere genuine. Obu yamborororo, obu ansumborororo. Na kero musubati timamu, umukungu kamiri. Umukungu kamiri, umukungu obwatu. Umukungu obwate obongo boikeranete 90%, 99%. Weikoso Ekiombe. It is no day musatare imoke awote na kibono munyangi media baba swita atione chibesa chogorege chiko. No day. Yando gore suguri. Mukungu bwate obongo bore 101 plus 10. You must think twice. So Ebiombe bwatira goro burangeti gora binto rata nyombe binto rata chisani to ko sani ebocho gate wati chano bokuma mwaga kuna kike musoro ngite kere chianga no gore chisani nyombaga. So you want musacha ko re chisani umusubati ore timam with 99% abongo because Ekiombe kerikere chenu kira gokonye baba munyangi media boirire uyana kyote buyande byogendererete yande uranda buyande kyo ntugutete gatata gakitingo tugutete manya ekonda Njipado ningasene go kora kiki go demonstrate. But before we go further, happy birthday. Ni maite bado turagota. Turamera maino. Yani birthday yeru ororo ngode birthday na basacha mbiyamo na sogocha ata basubati mukamoko ngakarinse yani gaki Kagina lenge yani ko bangaro na lenge komocha pi. Agin to yeli visit. To yeli visit very soon. Karibu sana itware gukwanira igoro ya Ebiombe obuya bwe Ebiombe osabuya bwe Ekiombe ndi bwenso sere Ekiombe kwanya so Ekiombe ona nono buya bwe Ekiombe kero borororo Ebiombe ni biyaga Ebiombe ni Ebiombe ni biyaga abantu bali batanga yini bikesera kibasara kibara aba yani baba abayenu asiri Pokoknya biri gua kan suruh gua kan amaru yiri weka ngeme kiago buya baba weka ngeme kiago buya tugandere bono pokoknya biri nonye badi pokoknya biri ki babo sini wakan gua mana sini wakan gua mana do sini orang tuh bikin wondo yang benar kanan jadi Ebiombe orang ngasih mau dia mau gini ini ya terus mau tahu suka besi Ekiombe aku suka yang kok mati Ekiombe ini Ebiombe dia juga kubur dengan silon Ebiombe dia mau kena na weekly monthly daily
kono concern. Mbona sasa ngasimu amini yani kwa by the way. Hivyo ndio zinasaidia sana. I love them so. Bago tebanga sauti iko chini. Teresa Kirba teba sauti iko chini. Mami ongeza volume. Lakini kweli sauti gaki baba gaki ye bako bole sauti gaki. Weka ngebikwaniro. Weka ngebikwaniro. Weka ngebikwaniro ange naso. Wamenisikia sahi. Tena ongeza kidogo. Unajua mimi hapa nimeongeza sauti yote kwa mashini zangu hapa na kieko nango koigwa hapa siko gati yango ndiko. Kwa nango. Mungi wetu. Tugende. So, mimi napenda Karatiga. Chefo no pegete babo sine chefo no bwate gao. Ngai chiri. Echinjine chiko era tetere ko ikubuya. Wanu veke seminaso ra somun. Veke seminaso. Eyo. Eyingi. Veka ya mogo te mo veke na. Pangule bana hiyo. Baba to na. Pangule. Sawa bona harusi. Bona ntinale ngo batebi. Nande teyangirole bali batayiwu ebiombe nebiyabire sana. Ebiombe actually Ingokonyabire nande byokonya mono. Solongasi abantu batanga inasi ebiombe ningo bare very genuine nande mubegete amachiko yebiombe. Mura basiko genda asatambe. Ebiombe nande iko bire aina mbalimbali ya chama. Kuna zile ebiombe biro bakwenda nalituka serituko kila lituko mbaro weekly mbaro monthly mbaro yearly. Nande mbaro babegete chibasa Shylock bachangete chibasa bakabeka Shylock ichiko biara na kila lituko. So sorongasi umete ebiombe bado ne biasara. Sorongasi muri genuine ikiombe Ngokonya kero gwakanira umane school fees wakana hospital pills kubugole ikiombe okore chi project au ikiombe Ngobushi kere uigole na biashara. So mimi ninapenda sana ng'anchite sana kwa so ebiombe na bibi tokonyera tetoko somelia abana. Kwarire onde bwensi o benefit ko lwasekiombe kiga nane buno musubati osaba kungune kyo benefit oranyana nando musache ko kani tinda gete sasa ekiombe kyo bere siko wiga what can you deal with that Kero mukungu ose kero musubati bo monchi wikutu arobongo wikonga ini ora na kyo kwalenchi ibintu byao tali kire gento gekorete ini kamyombo gotebi musaja. Okay, ni mwanje to musaja ole wikamwigena ne nyomba lakini ibintu mbirororo no maete pocket yo mukungu ni gore very essential singe jo aina yoro makonyi bu musaja chinga kinchura mote mwigene te gento kelia keme at the end of the day mo umayo chakonyana naki erbi kana matenga ekure ndi yabere lo chibesa chi yani ase ase kiombe kiko sasa mwalingi kubeka chibesa chieli nanda maitama na kichibesa chieli igo ase konyoro bokungunera matenga bunandinga ingushukuru chibesa mukungu chibesa chiri ase project labda kirigento yani sako banga kirigento otebi umusaja igo last mubeke obeke bintu being David private asingencho the moment bire private umusaja oli yako akoba empty they can help na abuno cha kumatena ki umete jeno mukungu tibwena ntikirigento nago tebi no mwigene te nande no lende nyoma yao lakini mukungu you must be smart. Ebiombe soa warodi ebiombe soa nanda kaombe ku mukungu tarasimo musacha amanya akaombe mukungu wegotu alekiombe yani ngerengera likiuri wewe sasa ni mwanamke mgani kama una chama lazima ukae na wanawake wenzako rasmi obere na abasubati wanawake wenzako lazima ukae huko
ese nyina lyura amanye naki abantu bande bagenderete abantu basoete ebiombe byokaiga abantu basoete ebiombe murche nabagendete ku prosper abasomiri abana basoire ekiombe bagulira amalimo bakwenda babugulya obulimo ne bakura obulimo n'ekiombe babwata abana cyana kiplot bagakira ekinyomba kya rentals n'ebiombe babwata milking family dairy farming y'ebiombe milking babwata chi project buna chingoko rearing chickens kwarali ebiombe n'intu kyamana sana by the way nandi siku hizi nonyene loan mwisi kubwatira na buye ekiombe kino kebe registered na mukwendi government nonyena ase county ebaye chibese ebaye loan nechibese chimoko we loan muchibiki uchi ase project. Umeona mwiki kwa project actually mtapata kwamba mnaendelea kuprosper, mnaendelea vizuri, watoto wanasoma nyumbani muliko burundagira nyomugondo chindagire chirororo. You see, so long as abantu bali babatangaine baba abantu abegenu, you are good to go. Na chitresara chichairman chichia lady yeah nande tokonya ko wana kingo musacha bona ngakingo manyali bintu byane kyangu wikabwebekera kabesa ka uno mukungu wikobe smart upstairs webekera kabesa ka uno mukungu because hiyo pesa wakati mzee hana pesa it will help the family tukukura arobesa wikutwale pesa ya ntatere ya banadol you get yeah Konyaro monte hani aro muswata timogete because are the wife me relax to anyway tiganse monyangi wate ngotane round 2 to kwa na sebe Ekiombe kenyoro monta tare kwa na kenyoro Ekiombe kenyoro tena so Cyrus tumakwa na LX Cyrus Mbia tata yes mbia more basi salama mbia tata karibu sana kwa ngwetara nare ngeona njene dimadi nkenda tena kilo chen karastende garate manyangi kendo then gweta nare ngira kina ulu ngira kaya nara tine na kaya ondro nge kikire kia ya nabongo kwa ngi kenderete nabongo kwa ngi kenderete ora kwanera keigo to kwanera igo Ebiombe I don't know nga Ebiombe kwana Ekiombe asali Ingokonyakire kwana korobu ya Ekiombe andonsi inkago sa sorry karibu sana. Actually ekine kento kia mana sana ande kento na experience anga se ita ndo kwa Ekiombe kia kenyoro actually me ende Nairobi me kia ampu sana yeah mbwakana ndichi base Ekiombe chibikira se kenyoro nima na naro ndichi base na kichiko konya ando yituri se Ekiombe turi ko rose no uri mundo kito tumanyekana kyo konya yabweka yes igomanya mangana Ekiombe kero munda kweri Ekiombe na kevene kenyoro to baba se wanga goso kira kibambi ke utake gokonya to kuma ambingi kere like mna ndio ase family tere nene sana actually mwako yanga to wate target kurukale bado ndo wate Ekiombe gie chikasen yes Ekiombe ngero kere gia family actually ngote mabare kutube kamunari nari turakonye ke ndu to kina bono kera bindo ne binge biro to korantu ni nari ndu wate ndu ndo kindu majingi kiro chumo man Ekiombe Ingokonyabire sana number 1 mwato ro musiba seno tote omwe oso mondo sirre ase family onyo kora se Ekiombe number 1 Ekiombe kina kiko tena kirigendo complete ya kora kende Jones kirigeta ke I can give the number Ekiombe kiundro ka kero monda por mo kana 200 kero monda sirra se kenyor mo kana 200 chuka ona onyo ngwa onyo turu Ekiombe ki onyo ande ngwanya kurubesa na ubeko wetero musibo ito kwara muntu ka uta ko konya aita maybe abanda banga bache onyo kwa Ekiombe ja for me kera ni meto motivo na into se family wa mutinyo kana nguchikombe na tole family catering ichikubangana na kitoko konya namna family ni chikasen Ekiombe ke uchikuru kemo ke konya chikasen chuka alafu ni family tukuru ensemo
And then from there, Toro sana wanto very serious. Kera intutua Ekiombe tuagatembere sana. Most rimnanji. Jiranya kurara se familia ito. Ngote mandi chuchini. Na gichi cousins. Jan tora over 60 cousins. Lakini ngote mandi na wali mpaka wacha. Ana wanto bara abamini bako iru bako na wata yangi toko kwa. So njengo ta Ekiombe actually koko nyakere sana. Onyo komete tori Ekiombe kende kionsi. Iga tumatingi tubu atinje na boni. Oni Ebiombe na vikere gento wana kera okwanye kende kionsi Yemechando bwati. Ayenje na kana bwati. Right. Ngocha turega abo partner hapo serious. Ngocha tukona basachambale. Awate mukai hani konyare Ekiombe. Yani konyore ndio kongereza ndio orangereza ngani cyo kore Ekiombe iki. Utaniereza. Kuchanda sore and the many reason why to chaki this topic to chaki Ekiombe ya Kisii Hot TV more especially welfare yuko konya ba mashapiki ya Kisii Hot TV and kira konya ronde mwense atwarire Yemechando. Onde mwense atwarire problem more especially within the family. Igali family auntie no tata mama musiko minto murominto twashugurikira nere immediately ndiko tunashugurika naye immediately kulingana naye igenda kiri happen immediately nakitoko shugurikira gabu twakora. That's why and anybody willing ko to ko so wase group yo na bekire my WhatsApp number gabu on the screen oko ngini box kwa ngini box ri alafu tukuongeze kwa hiyo group. Tutakuwa tunapiga tu story, but ukipata shida unatueleza. Kama Kisii Hot TV staff inaenda pale na hakikisha kwamba ni ukweli na watu Yemechando huyo. Tunaambia members, tunaambia mashabiki let's nao tuchange pesa fulani kiasi fulani toko nyarebe na rishabiki leto. Thank you very much. Tikanso asumude kurukunga na LX imakore na back LX Ngatumu mbiyande gaki nje mbiyande ona tigango turago soligoro ya engane kwareta nabondo chenga telinke na bere ndito. Yes. Na ba minto bago konyategara na batakire bategara kiagara abono no abarayi batakire bacha. Yes. Baikaransa na intwe bune barasaiga egere tuwago soli tuwabora ni igoro y'Ebiombe biga kero serikali ya Jubilee so eteme tuanyakirete kura abantu bande lakini nde mbache tena bintu bibere bitatu igarende birebia. Yes. Bibia renge nga youth fund and women welfare fund besenchiro chia bege tukando asa matumishi yogo konya asa mangana y'Ebiombe. So ini ase gusti kera to kwa n'Ebiombe. It is unfortunate nga etokolengereria Ebiombe in terms of amatanga. Twalengereria Ebiombe in terms of Shylock. Twalengereria Ebiombe in terms of ebinto bike which is very good. Kiagera uno musbati ateba Ebiombe bibia konyire na ande biaturusirio obosoku n'abagusi. Kiagera kero mugusia asirire torikonyora nga no mubero tigarire ase mocha liemetie nyemenge na tokurarora kurwas chinse mochinde tutatake gotebe kiagere raro kane ngam profiling lakini mugusiga asirire gana togo chamo ebe Nairobi ebe Kisumu ebe Andeonsi twale to mubere mbakanga. In short, what I'm trying to say nga abagusin tole bia sana ase Ebiombe bia makweli. Yes. Sana no ene kenyoro na boko nyoranga muntu tata etiko nyoru ase Ekiombe yake ya makweli ebibia akonyire sana mpaka tuikira ase tuagurire ebirogo byaito bya matanga chitent chiaito which is very good. Ekiara kale oligererie tuagachire Coca-Cola tuanyora matanga na karase gete tuanyoranga bono ntobwati tent lakini nde Ebiombe byakonye. But bono, we need to go to a better perspective. Ngaki Ebiombe bigenda somo choko gete kibira konye. Na ende ngaki tutakere gotumye Ebiombe biga ikonye bari barense pi ase ekenyoro egere banyore kende na inde babe forced telinga baeberaliwe
egera bamanya ngaki Ekiombe kene kiegento gete you have to accomplish egera abantu bakonyana egera tokore gento ki toske gochimoto bono for example usonga ali ntwachagete Ekiombe gabuna gosoria sto ikaranste limo igase eba tokonyagosiba tokoikaransa tokonyora ngakibone biria yabe nyinge gabuna twatibai tokaeberera ninga ebe wiki ga monto koranyo no nkabese geteiga na bokonyora nga twachira amo twakonyane. In fact in 1 year sabantu twikaransta abu togacha tokanyora nga no na gantu tware gosiba ka reduced and by the end of the year no monto tabwate gari okoreki ogorire. So we need to start una other areas una abagikoyo mbabwate gento nga business showers ikiara ntuto bwate chi baby shower chi wedding shower lakini ndo bwate gento gekorokonga business showers Ebiombe biga tutwara nona mawakili nona abantu bakolika chi proposal ekiagera origere libuye esengencho ya kiabantu abange tutanyorete chibese echi chia youth fund bakabone gachi nyinge chirari ka serikali because the proposal and konyoromo wakiri okobakonya naende buno mutubati ateba oromo egeno oja barai baraba egeno. That is the biggest thing. Lakini bono the problem tu anyorenga nonye kere government yako tokonya abarai ego bakori chibete batama bono nyento bwati boegeno ase Ebiombe biga. They don't end up benefiting. It becomes a cash cow or a channel onto which people get money and then we start languishing back. No eka motaka ko chake Ekiombe kende koegena nananko koi. Lakini oligere libono chise mogeta sabantu balenge serious. They got some serious lawyers. They got some serious business proposal. But agete no nichisako. Abantu baromanya tali na akuru bacha agete mune sako iga. And they are really competing with Molo, Satellite, from money that was free. It is already there. The only thing is to have serious proposal and serious leadership. Make sure the reason we are having Ekiombe is to make a profit, is to make rent, is to make interest, whatever kind of revenue, because we have 7 kind of revenues. Dividends, never you are, investing in stocks. We need to start telling people Ekiombe, Ekiombe telling an Ekia Matang, Ekiombe telling a Shylock. A government is having a very good proposal of giving people money who are organized as a miyakagete go chances. Arasin Matana bono. Egera banto, bachamo, pakore biasara, no koegenan. Onye moegenan you can hire a professional person or you can run that business in case money is swindled. It is unlimited liability. It's a corporation. Therefore, anybody who messes up is liable to the courts. So, Ebiombe biankari biatokonyire, lakini government money. Oroche serikali ndeteko campaign iga no igwete Ruto kako tayanga 50 billion 100 billion why kuna Raila nerengo tebali chibe century gaga. We must take advantage ntuntoriko kunisera serikali lakini ya serikali era ironye kebwate chibese water as soon as possible we acquire those resources abantu baito our leaders bamanya kibago konya abantu baito to access that money kiagra ekerengo kyo Ebiombe nechibese talikende ndurigo choto chakotenga bosaigo ndurigo chaiga to chakoragera ekerengo no korosiki enivo osokonyane ekenivo. So we are telling our people let's move from no nechisako bunechiga to bwate buna equity. It started like Asako, Family Bank started like Asako. All these, they started like SACCOs, and SACCOs did not start from just SACCOs. So I expect the money circulation in Kisii is one of the best. After Nairobi, Mombasa, Bono County, Kisii is the 4th one. So it's a high time now to talk to Alevengiaito.
to konyore profit at the end of the anko yunganga ki equity njamegeti a profit ya 30 billion. One kwa makonyora 5 billion each yarugusi as a profit for sayagandare as equity. We can also make our own bank through a sacco. Tonyore ngaki Ekiombe kegiaito kiabere bengi anane ebengi yegayoka yakoregendo ya make dividends. So okuna koko sabakuwa nenga to chora barai abarato bekamo Torosie nibo. Teri abago toachi bese chiogo tosera chikura chikoera enchara yatori. Biamono mugambi. Okay, LX, a good message by the way. Message ya sana. Okay, thank you very much. Na wana wote gana inyote bya kabisa kigimo. Abantu batonye byombe. Watu waje kwa kuzembia. Na basora abe. I make sure ngo kwabere kiombe. No betena changa none ba wechora. Ba kuri imuntu mutaka bori bamubega ikiombe kyabo. Yaya. Ba kuri gani bari bamete boka. Nande Ebiombe nende tekere okay Ekiombe a very important thing nende kya muhimu sana lakini ntwatebeiga kwogo titi kutakiga ntu make sure kwabikira abantu onsi kwa mutakarato mwakire simi gamba nere one on one igwana muka wana mambiga iga orosi tige kya kubeka abantu WhatsApp group weta abantu WhatsApp group by the way from nyumbani Torosie WhatsApp group gete tu ariko abantu ba Nairobi bakarosi WhatsApp group ya vijana wakati kijana mwenzetu alikuwa ameaga pale Nairobi tukawase WhatsApp group tukachanga buye were bana bali barenga outside the country bana not in the country tukachanga were the second inafuata tena kijana mwingine tena kapotea kutoka from the locality na ndio watatu change tukachanga chipesa party abandi bakara bagacha abandi propaganda ngabari barire chibesa abandi sijui nini so gutaka gukore group anyway charagire chinse sano nemo chabana maragoba I don't know kiko samba ko leta go sa tinji ga kino mo bande ndike samba Hey. I don't know Cyrus. Yes. Cyrus, I don't know anche kirora mentere traga na spenta ina sere examente sotto quale ritmo. Okay, in dokter gua kuana ngaba abakakaba kana tumetu sana basaje. Ayo jante utikar. Kita tumekaba bakaka usaba basaje mudira maona ki madite na kia kucha tabokisho. Ya? Bwana. Ona kinga ta umate na Ebiombe Ingokonyabire bangina bari binde bo bisimbo chabiro byakonya. Mugakata. Aginjo montambe ke Ekiombe kamuranje. Ekiombe kiama. Then you know my number. You can take my number and put me there before. Please. Mnange ngoja kidogo nakuja kwako. Tire kidogo tu. Sera tuendelee. Na kinanga dai akonyerembe bya bangina bari obisi. Boja biro byakonya mono sana. Mugakata manya. Abakonyoro eshide toke tuko bontate ai mata mostirna wa muraba riskonya uso moiseke konyara nota que te kende umuguri ma okobona na kikwa chiwesere ngota que te usena Inee Ebiombe kiaba koma te umatiri kana igana chiwesere ngawata que era leo chotin ebe senera na Ekiombe na kwira na butu gando ko gando ngira nedi abu mwakata agoti jitimbo atibasa timbo bakaka bange mbu ati Ebiombe nonye ni shoti bono nanyo bakaka bamumatimanga na Ekiombe nonye ande mbabu ati idea Ebiombe ngayama ngane Ebiombe nare kusena na kijana bere na tara usingara sana abangana nako yabantu babwatera niti sana bamumate ku focus yake sana abongo babuyi kugete kubwa bakaka yes oyo moyo mbu kokonyora oyugete bonga saba kana nyoye so kokonyara umuntu kubuye wati umongino ayenga Ekiombe kiori nga yukuruswesa kwa kana kero mongene na maite na kwanda aro ari na buria ye dias mwete gari esukuma usoira bukato onia wakani Ekiombe
konyara baka konya na nyo Ekiombe baka wakan Ekiombe only 20 bob aku wakan Ekiombe ama tinga ejim jiji konya sekete kere na minute beseni nyinga sana sare o mo kera ngati 20 bob yiga ngonyore ngado chiandi rensi bere ndo kiane usindire anu meta mangana waka ngate munara makong ngina ngore ngira diare ngaga na nyoda bangina bakore ngira sana na banda anda konya bagwatira ni sana so manga kwa konya rumondo kwa kani mungina ngati kana mwana Ekiombe oitakuwa tinjera tama itikia ofara oya agasene kusire familia ate agasene konyera nisi so njara ngata mo ino anda onsiga saba kabadi tuba uteme kwa approach tuba tia mwana Ebiombe onyu mungino kari Ekiombe tika nere erena majika verte Ekiombe ngomo konya kire onye tuko mo support tika na erena majika wo support so okonyara basaja bunabu abana basaja wende ku kwani ro mangana yani adiaraba oyo bosemi araba konya ahora banyo Ebiombe bira bakonyo chumotu kosikini ndo na into bangete nakina njena ikako de kurboniga mutinyo kandi wate family gataringi yaba kaboka mocho mogima na bana bamura boka igo babata mangana Ebiombe na chokonya na pamaitina amata bona bamura simechino pamaite kiwa kora no konyera moro ba kwari binto biribi bigo semia bagaka abichane bekesana konyara biwata mono mna bigo ikaranza sene family wata turakorega na iganto konye ani family chinga sana konyara chiramo chiko na no bosemi ari family chonse so njere ngo da kiora nyoro ndo gwanzi ase family wote na kiturakore ndeke nge tokonye mubwate onye koruche ni ndo kiama nako wote mubwate okoboko nyoro chinge ko konya tigana ne lakini amangana go mundo otinga tora tusiko Torosie Ekiombe family Ekiombe kenyoro kere gana iga onu mundo wento support como komate igende kwa ndo kiamana ndera ngo support monyero mundo babire batatu gabane batano kuruga ko kanyero mundo chiro yo ndo bana tena ki nge kwa no gandra tenda monyiti na ko nyana ndo ba mundo ko irugo ta mwanyaro mwa Ekiombe kyabire kenene ekenyoro kiamba ko no mwanya ni mwakamu bugu kwa na se kenyoro na dia anda bange bachukuri bana Ekiombe kana kiwa ngi da serte para banyara ba ukana kabisa ikini ndo byo bochinga magoda tiga mbiko tokonya na mwana Ebiombe kiebi kiwa zamu tete kuli ni mweka chiko nyo chigabo Ekiombe ngere ngagari to bwate ngi na ra mbasa 300 abantu tokaruchi bazandu wange tia bara abantu 200 ekine Ekiombe abaganda gari abantu batamaiti bakandi tukagore system wene igari ndo twacha surprise abantu ase kenyoro abantu bakumikai kwani ndoje ono nari abantu bacha ekera abantu bande bayarengo etambate ndo bakarigina na kikwani gikendra tegaiga ando bande batena kinje tindi Ekiombe ekyo nakingo erika bakabande bakagudi bagari abo sekere kere kwa ngudi Ekiombe ekyo kwa kana 200 shillings kwa mago ojuni Ekiombe lakini ekera bakorte bakara abantu bachira abantu bate tokonya bakarenga aiga gamaya nari kaiga ebari gitubo abande baturi chichanzi cyabo satana ki okay inukere wa mwachire mwekwanere wabereri bakere mudara bawo cyo dikigaiga abukera kere anything kere kendiyo skabere kebe omonda ko cyana 200 shillings mbagwatira sanyinge ekara mababire ekine cyuba cyoka cyukuru ani cyo jibwate boniga mbagwati plan cyukora emegonda ngiche kange sana kere cyo shira account ne chinyinge sana kire bantu basore mu ko barusu kibaza cyabo obate chi project yuko oko kiagera boniga chiema bagorire system nere yagore tu ibirogo mbigorire bona babere set na mbara bona bago condition bindo chakera next year kende kerawe bidiro yabaho mari kwanda ko irebe sesipo ebitu akane bona ngamangana ichi basa ko ire siko chibasa genda mukombo igendo gete iginyare bawa bato binde batokonye aya ntu akane tabana ndibide so njono kwa advice kwa ne in case Ekiombe kenyoro number 1 Ekiombe kia maana sana kila gokonya mutuna maega kwa kama ngani ngana ebi ngana wati basa Nairobi mama thank you ndate ngana uroche kende yonsi I want to wasi renje wata bando banga okoboko kabisa ona bara ko de na mungu atikira ka wena roka bwata bani so na mera na ngio ningi tena yande nani Asante sana my brother Seiros. Asante sana for your submission. Tete kwa na LX with the 1 minute na rabe ke submission ota tenga nega share mago cha se mago ti ninkorocho maiti wati ninkorocha it's okay
Torosie anyarire NX Ekiombe negente kiabuna kware taiga yofunga abantu nabange bagocha gutegerera naende ba understandire ndenga Kisii Hot TV netate gotokonya ase gotoretamo naende etobeka ase Ekiombe naende incherende nari konyoria omogusi origerie history yaito twabwate mogambi oto bwatete kobokoiga gose otokonyete korwa ase ang'ao NEBIOMBE biatokonya origerie buna babotata batotebi iga buna bakina kati NEBIOMBE na emechango ya abasomi orete abantu kare bare koenda boindi abagaka go bare kurusi chibese korwa ase Ekiombe gose bachangerwa mpaka gukie gacha goika ase yaikire origerie town iga ari ebuya chinyomba chinyinge chiagachire na monto yomo mbona abantu bachakire kwagacha town center monto yomo igo chiarenge chinyomba chia Ebiombe amarema amanga ari town iga arenge Ebiombe oresi bweka onyorete obwate amarema aria atariere orerere bweka lakini okonyora mugumo sako noera aria manga yangi noera aria boraburu goro noera aria bogwendo ojo gokora marieta aria onsi ari town ya NEBIOMBE biarenge so naende baba akabari bakamagocha bakagenda mbachieti gototigae bakagenda Trans Nzoia bakagora amaremo NEBIOMBE bagacha rogore skimu NEBIOMBE bagacha kubutorana monto yomo tari go afford bore omokoroni achiete abagaka barigo babwateranete igoko bokoko butarko mongeri ko itago sebuna bagotera igoko ikatochamo onye tuanyarire chingurura nabo tokonyoneke kia matanga tubwate buyamba katoene kinga oyo ito tuamurarire biga Ebiombe binde nabo bikonyareka origererie esengencho yaki omogiko yatwarete nibo kobonde bwensi nesengencho y'Ebiombe bire binene they had to go past a certain level origererio omogiko yobuna molo line na chi line chios babwate chisako niko bale Ebiombe nande byabere myaka none ebasi ekoro kwa kamba jarenga monto yomo buna linia buna Kisii Express gose Gusidiulax iko yaringe sako y'abakamba and it has been sustainable emyaka akamba yacha agete mpaka nono emyaka emenge sana Ekiombe negente kyokia sana ekiagera nabo mogotigera abana baino abachokororo akebichembeni esengenjo yake y'Ebiombe iko kento cha Ebiombe telinga negento ate geko aratore digatobe NEBIOMBE omonto bono bunanche nabongo tabanga ngakina agachete nyomba ngake sabo lakini egento kiankonyete nemete ata simegete 1969 tingole timote naono yomo bon Ekiombe nabo kengemete so tigato encourage abantu nga ekiora anyare naro konyara ye 20 lituko buno musubati ora nato tenge kiara anyare konyara bara se family ba konyara kinyo kobwata chinguru yao kore bindaye bweka bwatana egere tunyare konyora chi insurance company buno chieito bono buna insurance ya matatu chire igoro insurance pure Kenya aba gikoyo babwate igotari bobe bana bakenya lakini naiti tuwara konyora ba insurance kale ito pipitone nawe insurance yako gandazi bono abatigire kubatebinga na tukubwate Ebiombe buna gwateba naende to encourage omonto ngaki ekiakonyara kaso Ekiombe akari konyara kyare Ebiombe mbire bibe sana Ekiombe nekia nande nekebe nabora abeke bese ya oikasege tosdi ko akana turiko ira ni 100% oko ira ni 20% ibe beka so kari konyara oje wote ane miri tuko nyare miye nabora abeke metiye sita omago chiko chakachibe asisi aote bono ngirane na asirwe naendo ira nili kuchiri bwibere chioka lakini kwa biro kire chiri bwi 20 Torosie abuna nfe ngo toso Ebiombe tokonyara toso Ebiombe tokonyara naende birato gende toso Ebiombe birato takai naende none ndagere igore nyomba so Ekiombe okonyara nawe go gotaka korwa omata mashariki yaye
to Soa Ekiombe karago takagosoka oko iro 90% kwaira ni 10% ikitari Ekiombe kia na butoko chake Ebiombe tigatobe fair kiara ndoma atengaki amakweri na bagocha amaroire na bago Soa Ime omonto atake korwa Ekiombe ng'aki togokora ntoira bese chiae otwaretama to understanding aki oburwaire bwachire oborema bwachire obotaka bwachire ntokoira bese chi onye omonto orwete 20,000 twaire 18,000 twamoire 2,000 bono gaki kine Ekiombe oroche ekinkeri Ekiombe is able to help other people, not to benefit alone, for all of us to benefit. Igama chiko Ekiombe na aruto nyarosi abe flexible toba too rigid ngaki na ande tagenda nse mona abantu basinyugwakana ayambia mono mugambi. Asante sana LX, thank you very much. Bari mwana waiting comment ase group ya WhatsApp ya welfare ya Kisii hot. Go diri na mwana special kile kwa nyori emergency na with the members already present. To wakisha Kisii hot to ikatonga neke no kwa emergency according na machikari yes tunakusaidia. So namba ya simu iko hapo juu. Mokogoti. Macho kora mnyangi na kori romaite. Na utokore. Karibu sana. Yes. Yeah. Na kwa nige ndike ukwana naye ngete bono. Ege ndongere kwa koboli chunaru my submission kuna ege ndongere kwa dete komboli ya. Chunaru submission yane ngagete munyangi na konye kwandra kurwa li maega kwandra. Ndito submission yangu. Ngina kwanda mangana online. Na kwanira Kiombe ese kyanyikiri. Nande mbeke kama nande amangana Kiombe abayiboli bali batategerera tekali. Kose yo gocha kotegerera mambi. Kusonde anybody ole kali butete kotegerera. Ngendo ndamo te yaso Ekiombe. Ebiombe mwatakori Yemechando online. Iba gotegerera so Ekiombe boli kibe so ndo so meri omwana ogo. Omwana ogo tete ko changi adine protect ngyo kumoi. Iyo iko. Imbiro dia iko. Omwana okwanya wasine sometimes at university akocha ayete direct ote to changi. Ayo manyene nkwanya ko changa lakini ote to changiru. Kwanya na kwa the shopping yeri 10 kwacha kwa 9. Nometaba abantu baje ba omonto chana siling monyangi ocha na 10 na acha na 5 na kwa machero oisha ni 200 kwenda sawa bako maina gata yani akara baka ikapiti akara rosemo yae yani akara iko hivyo monyangi akara asinga hotere tipo chetiagete no tipo sa changere tunjikisa tena gereria roseti umade bindebiga kurukundu ebinobo koron Boni ga unit abantu bari korobongo bamanyina ki Ebiombe mbia cy'abantu Ebiombe mbia by'abanyina Nanja nanyu chaita mosisa tu naberigo Ebiombe by'abanyina byacha byakibona bikoru meri gora ondingi aera inge Ekiombe ngere bakabwate squeeze bao kora once konye ikere wiki rimo kibwate kishya bwate kishya kwanya robosi kwanyora gosengi kukiawe binte binge bikere under one person kwarore Ekiombe bune biga abantu batakere baswe gishya kiraba konye nari umwana we karako ende sukuru gando bogori kibasari abantu badigo tonyara jini box na kaki utagocha kaki on support na silingi 500 na gigi na kwana iko egento kende online kaki online bali batategerera baisike bali bamintori kali fwa badua bandu badua gorere Kisii mikali fwa rapu gatu akatumikire nya pattern tu akatumikire bune kurukundu mo boka eye tiga batategerera tiga konyora no ni line ga ko ni mo mwanyora na go se Facebook mwarusani mocha ga kore Ebiombe ai mondu na ro tametine jiwes kyabanga na roche na abange kwaro tiga kwane keru ndocha banta abange bane ke irwani line because ya boni ga bantu bari ko jibaso ya kato ko gamba mangana ebante ke tonya ko gamba rimore ryoka ko January mpaka January lakini kero ko chaka mangana muna ego wate ga kurukundu
ako ikao siomeni ngike bako gam sipangwingwi kwa hivyo siku hizi na baadhi sipangwingwi okay lakini ngera hoja kupangwa na leo hoja kurupundu kaki utakondikiria basikali gabo songo akere kwandikiria basikali gabo kaki umuntu naro nagutumire namba ya ingi kaki bamondikiri bamombwatire kwari ego ndo byakire murama nari bagocha tutege unabona nasomire ine rina rikonde yambolire na Facebook na montari getenga ujiatari na huyu jamani muongo anakuja inbox na kudanganya kuna biashara siji nini yansire iritogenderere ekingero monyangirire rigoro tiakorire rinse egente ekingero omoisi na ba ne kere to bosongo ga because ya mangana buna kokoni rikorota bakamwanikira Ebiombe ba mwanikire lakini egento kyage tari ngike mangana lakini ndo tiko kwanira aga lakini abaisika ba mindu etu ajete ko irigeri mana basaje ba mindu kwa igure kurukundu ekerogo so Ekiombe avadario so Ekiombe abantu manyete nakwanaga abantu manyete naki monyangi kwenda ari muabo mbogorie gasi irire nyomba gali mbogo nege ndete ke nyomba gali nire nande keremo kore Ebiombe byonire ninjetiga ebintu Ekiombe kyona entete na baisha abantu bamindu tiga nonya bayiboli bamanya naki ngokorore Ekiombe tiga kore Ekiombe ni because ya tinte tenkore kisirisi tema mino ko stato mino naki ngokora tole no mwana nyarebe Ebiombe to bieto maigonde ni una tole mumbuga iga kiana kupa abayiboli bamanya bamanyite nari butokoranga itoko bwati gochi lakini wakora kisirisiri nabenga buna abakutu abakungu abakwega noni line private ekera batigiru bacha ko de public Facebook nabogenge Ekiombe na keraki uyu aliniacha nini nabogenge Ebiombe so please abana bamindu Ebiombe nebiya lakini raso ko invest diako invest KCB na Equity ke karingia tari advertisement ngokora raso ko investing kayo ko tete ko invest orena sara ko kon tari aso ko enda egasi yagae no korwa okorwa ndiye faida ya sokire abasaja manyante nyari abatenete ari Ekiombe na araba kubwa baba kana kibesa ayo mwana injo ko kibesa unanyanyansika tora Ekiombe amachiko oso Ekiombe kata gokonye nje nate bana kitoswa buna linate we WhatsApp mondoli ko choko text yo te ingu kwa dinde group mote yaya tintageti na bane kobori ogostuka commentire no si unafunga okonyesie ogosie ka WhatsApp monta ngaya imao jiko kwadi ogosie ka WhatsApp ta ko kwadi iyo maneno abantu bachake kututumika na kia tio mwana onyare bare mumbu tigatuma beke group iya tutoi na mimi kama mokoko tusitoi umekata nimekata na monyangi na ko gete kibona bora bwana kosina yule ni chima inata que tengo voz visual na rusi yako Karu Diego yamona kumbe mbwange tabanda okay mate que ndongerega iga Mr. Okay mate igotari kero o montale ziko tengo te Mr. Mokoko tege ndokero ne kole ushirika ase chama gendo goro kwe jama anene jama onye wakini de chama gendo what we call sindiki sindiki sanera someti abantu abange korole lakini ele ebwato mupangilio na wate bana njerete yarora so chama gete na bokorere yo mosioro utazo lakini chama nero era konye nebo montole iziko nebo montole Australia nebo montole Eritrea nebo montole Egypt korli chama nere yo konya ne chama nere oko chikorigerere ingoro oyuno wata abantu baraba mande amande nyaba mbali bwene ti asenjere ne buna Vincent individual oyo Vincent ngokwana amande ngi mabwene bayi wazi na bako tenera eko takaba ntaba bake baterera
chuomo entenyeyo nele tu abwate samaya omondo getalenge ekadet kono mondo buna lenge ekadet tukanza bune jame mate ekadet nere ya ile bune omone we jam ige getaka kwiti akadhamane jibe koro ngojere yale te shida lakini lende kimwamine ti ani ni mweka banyene mwega inaini mwege nane wobe tuole trust as a Vincent otuole trust as a Munyangi otuole trust as a Dennis ambokogot kori abana abantu bane mutuole trust ondeve yokonda gari obe utasonga mbele itamango konja yes I want to ask you one question. Omaite bunole Nairobi abu ni sikole. Manyabo iko. Toli kusiole isikole. Abante mbamaite omaite gozine motaro gokorora Nairobi abu kwa manyanya wachibese. Mbamaite gozine chikali obo icholi. Kwa hivyo ingina kwa nde ingine kwa ni ingina abantu mbale bantu mere batatu. Ngojo kora barenya enyangi aya agenda kufanya afanye msuri. Mimi asini ya yatinitisha huko. Ingina kwa nde kendu. Abantu bane ngo tutakibara advantage bako tutumeka monto yonkwanya noche January tarehe moja na kwante na ki ina bege oyo tangu shire dia binuia sina biashara na yeye monte kala nyore shida na lio akoligie na moshi lio kwini inamba ya enda kwa hivyo ekireka yana karo kwana inamba ya enda kwaje kwa una ki hai kwa mweni hai tu ni nani okonyora go save ti ayo moroje ni ngora kini ngomobori wa ni nani kwa hivyo kwaje kwa kuna giga akindu ni mbwate shide ga pura goje wojega ngade to musada bono konyo dikwanye go nkwa ningi ibi ndo ne bitika to teba ni kene na ki monto konye muri go kwana nere kwacha asikume musarapa wake na usikume ha abwaro Mr. Mokogoti wa konle kene omwana okwi wa konle kene abantu mbalo konyora oyo Vincent amestruggle maisha na ameitafuta mpaka ameweka mahali Mungu amemweka. Kuna mahali Nyasaye amubekire boniga mpaka Vincent obeiro monto goze Munyangi obeiro monto. Komo nakonyora Munyangi na obeiro monto ekiro kinkero Munyangi obeiro monto rekanila se family asogosa se kenyo. Hama take advantage because Munyangi got outside the country ama Vincent ama are Nairobi. Aya yo mwana uriyo Nairobi gali ketomotomereri huko kwanyora WhatsApp akobekire atakotebeti ekigero kinekene ekigero kitu asai ando matoko nyara kuru ore sinjo ine group kwabe kuye village kuru abo rekana kwa Munyangi pini ondigini boxing kwegeri na kiogo sieka monta akora mtu ataleta uchumi inbox yako unitafute nitakwambia utafunga hiyo maneno ya kuadiwa tu ege ndo kenare ukwana Munyangi Tiara akora tiko yunaki asini na chile galinde naenda last year November na matanga paite na chiete kagenda bwana akangonza kwa terungaki nayo matano mwe msie boni gatoko irobo msie makobul kwa ni nchena bate ni chikura nkopo ono ntego zi bono mate ide gusia I don't know gusia itunga kiape kwa rule tauni kawaida kwa chi mondo turate pa kusengo tenore kuseno takete kende gion o mondo basero go bandika marieta taiyo iyo eronero ne bwate shida Mr. Dennis ene bokingwana tole twaje gochange Ekiombe kia matanga koma kodoro mondago koroka nga mate nchuka ikakwanira abantu ayo mate na ye muzie igega kegogi word ngwegete bwa sabuna ga mun mate gwa ikiro aye muzie igega kegogi word incho kwanira abantu kono matebie muzie riero nkimotare kwenye rigeri monye kwanira inchetinda tena tinta getikero gogende gion njena matanga naija anta koeni uyo minto yorariwe nalio mogaka manyoncha terete nga tukuto yo mino nobo mwalimu nobe kyora abe njoeni uyo mino kare mo ani ga kule njimo tukuti kono njere na ajira matanga kaimo kurusia marieta moko banga mokogoti ngabono nchubo lyo bwe muzie nka
tigana aba kusiba minto nyandri bakoigwa na ndi moreta na ndi leto mwanasiasa agabutoba kwanire wanasiasa mbabe kiruga batekeire okay yes lakini taketako tebaiga wanasiasa kwanyora omwe MP ochorirwe kerogo omwe MP tigakorera abana inchi tigana kwenda kumusabirira pako omwe mzio omwe MP agotamakuru egejiji because mwasore goteke advantage mwamojorete ndio mwamojorete tigabakorere gasi eri mutaro je barete iyo sawa muborie barabara iri korukwere nemetembe yagenda sondo yagenda miruka ikitabere barere koru kegogia etanya kongo yagenda nyakoya yagenda wa ikimutabere ebino bimo domara ko lo mojimi kego madebi nganjuga nini biyamona sazeli. Okay, sawa, asante sana. Vini? Yes, mister. Nyimotaraenda. Ege ndongera ante to kwati ka abantu bari ba tekera please. Aba sache tigato Soa Ebiombe. Bantu bari ba abantu tigato in fact tigato Soa Ebiombe. Sikuisho botaka na botaka seri botaka turu Ebiombe. Chiko eroni epiga bingo iko erbo 20 bana kurukuntu ko senje maite wo. And 20,000 bebe. Yeah. 20,000. Obate piga yako Soa Ekiombe angera ko konyo boli eroni orusho botaka ko banyo bosaberera. Nandi. Inje kuna akagese mokokotinde nje natayona ki mama queen n'Ekiombe kyandete maiga igonga robu ya Ekiombe abantu tigato Soa Ebiombe kotura anyora chichansi nabo totena kivini no gwatega ndeke tokende gukia ngubwato ko iki bese kya otariki no gotegemea digi kiago kenda ali Ekiombe saba ikibesa kirete maiga obairaniri nawe byo bantu squeeze tokomenya tomenya buna baikoyo eroni but boss abona likuwa chibo namba tengo taiboro ndege okay kwana munyangi chukuna muri konde bingwane kwana munyangi baba makweli baba singe njo kwa turama litangani mokokoti na asibi asibiri ekebi emanye ekebi koraki dendo batevi na kibo mwana teko kora Elie GOSE ntebyango bakole mwina YouTube ushikwevo ayingo bayirano right ense ni bate Ekiombe kyane ense ni bate Ekiombe kyane ga YouTube kamera anje kora iga subscribe comment na share tari bodeno sawa because that is also my chama alafu nguru munyangi media buna nguru kuga nabo nguru kuga ali bono kora iga. By the way, abantu mbatagete basoa Ekiombe. Oli garuka LX natebana naki jibe sanjira ase county chitamanyikane tinga kichigotumia. Nani chita chisira chigochi. Abantu abega barayo se abantu bali ba tusemuna bunere iga taragenda mashindani airesa abantu bali abatena kyabangina abamintu Ekiombe ngirega naiga kibwa abaerese gocha mpaka bangina bali babe confused baswe ega chibesa chiri chiche mbamanyiti actually they don't know kwamba kuna pesa bangina mbamanyiti pi my god alafu ndokende kina naki manye Ekiombe ne ndo kyamana sana aki Ekiombe ne kyamana sana nyotenga kinali kwagachira tato minte nyumba gali usi iko na swete Ekiombe kyabaswati yange batatoiga kwagachie nyumba yechiru musaba ayebweka tukunyara kwarale rasima oso ase Ebiombe bibokonye undakuwolera umuchanga undakuwolera magina ekina yani kuna kukubwatira na ibega to kunyara kwagachie nyumba usito kunyara gukora kindi yonse tubwati muntu ukubwati sirasima tubwatirane anything you want to do lasima oso ase abantu bale kwanza Ebiombe mbibwato gosemi actually deno njentegetera nchenso ase Ekiombe ky'abantu babangaini tali abantu bakukwanekeka nandi bagenda ba mute njete mumbeka ase Ekiombe kyagotebana naki is left is right is right asinga at the end of the day egende gange chegetokonye umaitu umuntu nabo gochaka kurunsega iga aso mwaka onyolena naki mwaruta rutega mukaruta nonye mwalingi batano
mwagurira asiga mwagachiri mwagurira gantu ga mwanyorira kaimba yakaino mwarikirerie tapara gali ibintu binu bikuminyokororo mwagachire chinyomba gali no chiru musano oire rumu yawe mantiri yoko ewe besa yawo ikini Ekiombe soro ngasi abantu bari genuine bali mutugali bali mutu batutanganire tegali bali very genuine andi bakulika chi minutes chubo maene na andi babigete ngati kira omutienyi Ekiombe abantu members inkumira na bali kabere asomutienyi nonye kora asatambira simoto are representatives asimoto are omuntu ogochuko represent actually yani every minute kire minute andi kire kindi yonskirige wetibu mokonyora yani mokonyo at the age of 40 tuseme kwamba ukija kufika miaka 40 okonyora you own hebinte bingi sana none familia utocha konya difficulties gosomia abana kugenderera mundu ta actually tamatinge Ekiombe nkerororo Ebiombe mbiro n'abangana bali baito gusiga ali momete Ebiombe mbiro lakini basire n'uko barokereri abatebi nkimoko so chibasichi mono most chibasichi chicho nyende chibasichi alingi gocha abangana bona bali nkaransa babere batatu iga batano batebo ndumba tano tulega iga mubairese mubaye chibasa chiri abangana they are very hard working abantu yani souls they are very hard working bako make sure amba chakole turu osoku osiba ko make sure bakombeta Ekiombe kilikia bwana ne yani bwana ne advice Ekiombe kilikia bokina wiri nandi yani mbako nya difficulties chuko litan chibesa baki uchase county ento baragiti n'abantu frontiers chikwanda chiesoki chienda chieresa abangina bali abangina biri abatena kibako register abatena kyakubaletera chibesa kurwe county arali abubukana abantu bangire kwerusi lakini mungina tayo bangete waso Ekiombe frontiers wakuje wawaelezee wawambie kwa county ndu bwategana iga yani okonyora bangina mungina ra base gutara na maguru kurusito chebira temba kataoni agochukulia register ne Ekiombe esenjo na meta at the end of the day abana baemba baende school eribika na chanyole asali busy akomunyokia avocado ya chiwaka ne Ekiombe you get Alex yulina by then nabu ate point he had a point and I wish angekuwa hapa ningemuuliza maswali mawili matatu but it's okay yeah atakuja kuangalia hii live ile tumeenda kuimaliza asikiliza atusaidie aingie pale aweke watu wawili watatu kwa nini waende county yani waende Kinyoru basomya bangina bama kwende county barusilia bangina babaregister babakonye n'ekibese ekyo nonye nintuga iga natolere tuso chakike nteke buya igenteke yake kgendere buya gitenene tokeregister tokora teruchibesa nanto babantu yes so I think actually omuntu maite buya bwe Ekiombe anga aiwerte misa right asante sana n'abantu abona ngikima kabisa kai cyaregere saa 7 nene story gerete kai ejine cyogo sire na kike ngunya koyone ligaki baba twandega YouTube baliye umuntu ngo Munyangi Media mokonyera Munyangi Media ino subscribe moko subscribe na ndesha ike comment gabo lika Munyangi Media kwa vizuri mmoja tumoso ase welfare ya Kisii Hot TV nitawasaidia na ichukue namba yangu iko hapo kwa screen text kwa WhatsApp usengakere tutakuongeza Munyangi Media wangu komenta kulingana namba yako I'll add you kuna bali mutasite birthday aba especially aba subati yani tiga Valentine tiga moga chambo le Valentine mwenzi tebana na kimo especially Munyangi Media mo especially Munyangi narorega ndore keki ngukate keki bogeka cross and left and right otayo utata tell serious Aki I wish I was there I will lie to God but I know Mwenyezi Mungu atatusaidia next time not miss welcome yeah si bado unaendelea kuzaliwa aboma tule minchi na ndu nenda abora siku minchi nenda bisha wanganyete wose boneka kiane ngo gotomera mambi Yo no mbwate deni tamaiti yoko tate keki
Deno. Oh. Agi lakini pole, lakini you are healthy nyasago kwa komentera matuka manga mange Ekiombe kege channel yike egiro ebe channel yenene yo kumia. Amen. Is that not the blessings we want? Maybe Yeah. for again for the 5 years to come. Channel yiga ekoba interviewed na babo Raila. Exactly. Oh. Amen. Amen. Ninche kichega bue TV Oji metinye bere after 2 months igang ninche ndara kwana. Kai. Ojoje. Kila Ninche ocho interview. Welcome. Welcome. Ninche tu waterane. 2 months from now. Ninche tu waterane. Manya speak bire ngireti. So many wairi bari abarigereria myakagari YouTube odi Monyangi Media. O subscribe support and view or share na what content ngia sana. So but this moment ntaketokore show na kirenga mbiyamo sinjogo te show twakwani twasangire bali wote ite moment itakuwa vizuri, nitawaongeza mkitafuta kupitia kwa hiyo namba ya simu iko hapo kwenye screen. Ene Monyangi kinao tayirendo tusabererende gakitokore. Obe, aruche ngo sapa. Sabe bono. Tuombe. Baba Mungu, Muumba mbingu na nchi, ni asante tena asubuhi ya leo, tunakurudishia shukrani za dhati. Asante kwa sababu ya kipindi tumeishia na wenzetu. Mfalme wa ajabu, chochote kenye tumeongea wacha kiwe cha manufaa kwetu na kitusaidie sisi kama youth. Mfalme wa ajabu, tunaomba usituache, utusaidie. Tunapoenda kupumzika, tunaomba tupumzike pamoja na wewe. Haya machache ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Gai, pole Aki. Aki pole. Okay, it's okay. Kuja hapa na simu. Baka aka interrupt my prayers. It's okay, it's fine. Thank you very much. Asante sana kwa kuingia. Nashukuru sana. Sisi tiwana chitaki hizi ni time ya kuondoka and help tunazoondoka. Haya ni sawa Deno, si tuende basi tulale. Now tuseme the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the love of the Holy Spirit be with us and ever. Amen. Thank you very much. Asante mbiamono. Nasa monguru yabo naime. Thank you very much. Bye bye for this time. Paka nande ngakichinde. Netura atebe ngatomirane. Akire mtu toende gari Monyangi Media. Subscribe na notike comment ya gororo. Itakuwa vizuri sana. So, Amen. I don't know what happened. But lala mapema, kesho uanze mapema. Baadaye ulianza kitambo sana. Nilikuwa nataka nimaliza haraka ndio nikuje, lakini wapi. But it's okay, nimeingia na tumemaliza pamoja.